ye obi ka kira Asanteman ye obi kira Asanteman na ye ne baafo no tententu sena na ye bebo ye ntaba mu ye nam soro ye sai enam fom ewo dwumadie we eso na sisema pomente me ho ase eno na de beda Sompa Asem Mpe Nipa ye pa ne pomasibire ne ye dia mawo ye hwe se wiase afa na nyina Ghana nyina Asantemam ha nyina ye benom asundua bua no na nyoma akototen na ochina nkono obi hunu nwia watumi akasa no amanfo fomagapade se brato amanfo enhwe wo moma o eno na de ba Sompa Asem Mpe Nipa ye pa ne pomasibire na nyoma akonkan na dia ben enasi wo sekire jamasi amatwene ana eya asemo na enra obi ka asem bi ma adwene ho ha enkane no wanzamfo omna na etwa memadua wanzamfo omna na etwa memadua na wanzamfo no mo ye memma na nadia na asie ene nursefo ma na etwa memadua na brantie no se wo bebo nursefo abaso sanse se do musi twadua no mo pia de ba akire na atena ayekese free se eye maduane a omudie nti omo kora ne yie nti omo a nursefo no sese omo na etwa memadua enye tete wanzamfo ne biem nti no memo nursefo a omudi sa adwumadie ne nyina ba so omama ene nkoda no omo agina brane nti memo oma ba so we are making wonche the message ni beba say ya kwa ni mo Sompa Asem Mpe Nipa dwumadie ne so orem kura hem kwa emma na nursefo na mebo oma ba so obi na say nyamia mo mutwab de ba akire na edua no emwa edu ati amanu nursefo ma no emwa ba so bodie me yonko bi na say me mo abaso free say ne ba be ma na say omutwa ne dua no onu aka say hu say efe dwumadi obeto omra samu aka o hene yire maame ya bo akua afia mabronya o ya abre wotia wa fechire ne hwe me the nation sank of Olumba ofia obetene nka ewo dwumadi we so na producers awadawuruma womanya bi ade agu apaso na yebetu no sere ene abasa na ade asoma manfo wa Asantemema eye kokosachi Fletcher one kwanta bisa Isaac yenyina kwanta so ntwa mani ne so wa ena yebegina ena nwumre na wokọ MC House so a Kevin Oyata ne ono na echichi fidie no furuma ewo sabia no so MC aho wadawro mana social media handles no Facebook and YouTube no MC afo no na emedi atwaguo ewo so yen subscribe yen share afoforo hwebi na wotie bi emfa free ho okọ Sompa TV no so a ekoba jesi sempre mu bema oni David kachire wo bi omunyina ye wo from there ewo Sompa TV dem ho enya asem ketua wo modawro mu ena yedi atwaguo ewo Sompa TV no so no kofro bofo mpa bema asuketu am yipebre na Osei Aboagye Oforisuo ni ntin Oforisuo menam tiatwam na mde Asem Mpe Nipa ekọ bose asase so kansan pian wose kampian ye ko na ye de akọ anim medical ka cham se obi ka kira Asanteman ye obi kire ena nwumre na enko boni nonduo suo no na chese baby atadin na de de to ya proso no yetumi atunu sere ene abasa na yesuamu ade futusem ye de bi bebremo medical ka cho se dwumadie we ya ha ena obeti nkomode ena obeti empanisem na watumi asre na wacheche ho so re efrise wiase abrabo na ye bono obi da obi na obi soso ada obi ya ka tram se dua bi enkasa buto dua bi so ansa na aduru kwanse enuti no se de wiase abrabo Nyankopon se ye no wontumi kase wonko a otie sim no abobra no debi sen na obi betena kakra sa tena no ena benya bi afutusem ewo Sompa Asem Mpe Nipa dwumadie so omna samo bibia boko de Oforisuo be ma Nyankopon adom bibia boko nyame ahwe so ode yekọ nam kwa so ne de minim se ode be kwa akotwa na wotwe ya yasimu nyina Oforisuo ma man charge ya baratu awo kopodum na weda na ise ni so de ye me weda menya nanka Ghana weda na enye se ya nyese sa ai menya nanka mempa mo enye se ya kebabo apa because ba ni se ya na ye dodo na ye ma wo mo na awia ne bossa Oforisuo ya na edru mebi a
sika ni nipa botom sha special be ma sika ni botom na wi asabo ya na enyamane na unya bintu nsu kura na bintu nsu ni fati ya na no den e men su Ghana mai dodo na ma ho ntow be ma bia oba frew de se kasa na ekwa na wote na ya hawa so kate nentem cause obese uska e bo fon no so ono oba din komo na okase na ya e so kate nentem because obese wade ti bibia boko yenko yanim no okay abro tia bibia boko de Ofoso be ma eya frame na wo mpe me free e mema nta mpe free obetina adwuma mu a you say ya no na wo kanta me kanta me toaso me toaso me kanta da me yes anya ya bia na aya me panyi no anya ya bia na edis ana bo ese ma first fast say ohwemu a e de anopa no flower wo hyebushi ba bi na oye ya won tene nka bi mo gisa anadwo otwiro enti aya wo hu aya no wa frame member nta mpe free enti wote so oba ka say ya yo pa che say ya ta friend na say bi anwumre ya meba ho ye wa wu le mu na eba nso a wa na bebo ntinye bibia na yes o Dreamland asa bia no oba mama na enwuna adwe nso atoto a ya bra e bia obeba na mo na ye fo na mwaka mo ho hia say we de anya bone so what am I say ni mayi anu amenwa ba ha me bai wo bre nra wo bre yo wo do fanfa nra sa e to da bia minim sa mo sha yine bre yeah aya frame also ya ho de radio twitwagie wa me ho amasem na ya da so etia se gidi yesi ya de hye ne ya tie for ya hwefo nyina nso no obi a ho ye nti Sompa television so ye twa live wo ho na wonom ahwe yen wo Facebook Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube nso ya de ye di etwago wo ho Sompa TV ko ne kohwe nsem no ne tie bi ne de eba no eche powerful to sem no so no ubenya wo chefa de asiesie wa brabo me da ase no okay the nation's anchor of Olumba ofozo bema awrade ayade ordinance a che ketrema da boje moje die afrisane e kase nshane ya nedie enka ne din ba bia o biara na afenso ya dofo no mso awrade nye wonsa especially wona ye bie ko tuma omofre no so ye ne dodo awrade nshiro munyina no nyom kase goso mahina na kwasi bosompra otie dwumadi awrade nshira no na onshira ayamia menua yabua on senior contractor Kofi Job baby omu bia na Dum Bishop nso awrade nshira no nya ne kase vozo futusem no na amanfo otwen ti enhwe omoni okay enote yankonko yanim odofo ene mepese mechechi odede bi wure ene mepese meka asem bi eto wo bia koma so se ewiase abrabo na ye bono ye frusa ne etim penten kwa no eya nyoma ba ku mienu bi na wom ene beka se wiase wo baabia na abrabo no so wo so abobi na so no mepese meka kire obi se ewia ana se nonsia ebom prenu wo wiase abrabo mu no orofo mepese meka kire obi se abrabo no enya mrikatuo abrabo no unu obi ani challenge ye ewom eno ti meka kire wo se senen na wo de emaya odofo akina wo so de betumi aba afutu sem no ayese ewiase abrabo no ekwa na asa baba besiso na sedi ewiase no omanfo efom anwoma bi se brato no sedi omanfo so ehia nwoma bi no eno ti na meka kire odede bi se abrabo no eyentoboase se wodie emma ena wodofo eyentoboase o obia pra se ka onya emma ana ebaba akokora hye na chia kan ho beto no e wo wiase abrabom obi si ni fi a wasie ko onya baba akudi janu a obi so sekatapa bi wotema epa akoda ba ku bi de na toso saa no obi so sekatapa wo kuma se kanyankopon ma menya ba ku bi to mekete suwa orofo enyanka achi enti meka chiro bi se yafunu no entumi emaya orofo ba bi aduro no eyempaibo ani gidie nya gidie kase wo krupo twedi ampom se
Say was one on a boy yen wo nim de nti oboy yen wo te de wo ya ase de a orofo abrabɔ no anya America to boase. Say yakotwo nim kura no a empanifo bi bobra e wo tro nim a orofo mu nya nto boase o. Yakopon ka kira Abraham so obema na ye wiase ana mama mu nyina agya. Na ye musa sa Abraham na ni mfie na duru sei na wawo ana. Ye de hu se wo ye agya de ana che se wo ma wo hwe wo mu o. Ni ye musa sa na Abraham no wawo ana. Eno nti kropo twedi apɔhye ne bɔ se mema wo ya mama mu nyina agya satam kura no na ne yire emfafuro. Eno nti die be de kosi ye. Kropo twedi apɔhye ne munyam ma ne bɔhye ba. Orofo eduru baby na se onsuruma empie ya meka kyo se tobu ase. Wanhwe ye ade a eye wo dia no odi ahopepere ebetwam. Ebi kura na kropo twedi ampon ade bi a wo bɔ ho paye no. Orofo na wo se wode ma wo na wode pema wo eye ntobu ase na wode pema wo a wode pema wo ni brenim time. Si enya ntobu ase na ya bobra wo wiase abrabomu a mi wo gidie kase pa se wanfa ho pepepre anka wabrabo ho na se woto wo boase ema kropo twedi ampon na sentia wo bo wo de ba wiase no orofo onyoma pii wonsa betumi aka sa wo pre wo na ade bi edansawam na wo di America tuo no wanhwe ye no wankwa akyekyede nante no wanfa no wonsawam orofo utwam duru nkran ya time wo besa befa awo akiri no na breko. Eno te wiase abrabɔ na ye bɔ no sɛ ye mu agapade sɛ ye musika sɛ ye adwuma empokura no orofo nyantoboase wate ebi afaako a wo kɔpa adwuma no ebi ana wakwa kosia nkwansia watamfo bi wɔ hɔ wonam so behia wo nkwansia wuo eno te sɛ Nyankopɔn ye na adwene sɛ wo boaboa bibia no ade amawo a orofo empepere wo hu men pepero ho awade ni se papa we me kwa akware ni sikanti obekọ na sika na hye sikanti na akoye awade ne befono se ya pepero ye ho antu mampama America e wo wiase abrabo mu dia mi wo gidie kase se kropo twedi ampon no senti a wo boye no wono ankasa obehyehyɛ no hyehyɛ a ebeduru ye so odofo sene na ebeduru so eno ntino yenka yakoma antu ye yam. Wiase abrabɔ na manfo pii no ahia nwoma bi na so no entumi emma wo kyena wo ebepa wo ni brem na ni brem na beba no ni nyina befri kropo twedi ampon ba sɛ yi adom ne ho eno nti ye ka kyerɛ dede bi na anwumre sɛ ade bia na ɔde nani asiso a wɔyɛ na adwene sɛ kyea ne kye next month obenya no ade bi ɔde nani asiso a wɔsɛ kyena nko a obetumi anya no orofo emframa de huhu paade a onya dodo no ana apre won ho ewo wiase ajapadiem no hwere won kwa dodo no ana apre won ho ewo wiase ajapadiem asabri ame no kasa woda fiase adantia ade bia panimu abre ne ho apɛ no opeso onya bi no ne panimu no eye pɛ saa asem we meta aka sofo pani bi na ka no Ghana ha me mo sofo ni den o se so hwɛ ma bodwe se nyina ya dwunu yi a na wo hwɛ me ka ma to yi a akwada wadi mfinhia aduenu emienu enso epebi wo so wo nya adwuma bia ebesi den orofo se aboa koto wode ne nsa eso baabi a yenso a wodofo bu na prewu eno ti me ka kira akwada bi se ewiase abrabɔ na ye bɔ no obia ni competition ne mum to boase intutumrika wa abrabom ase wa ntumrika na utwa urade bre utwa urade animu a sentia wo bɔ ba wiase no enwoma bi wo hɔ a usu betumi anya bi na so ya frɛ wodefo eye me mudofo pa sɛ Yaw Aboagye Oforisuo nenti Oforisuo mafutu hyɛm me de bre wo na anwumre no ɔmna samoa ɔbra nya America tuo Oforisuo edi kana Nyankopɔn hyɛw na onhyɛ Asem Mpe Nipa na onhyɛ Sompa TV ne Sompa FM nipa kuwa wo mu nyina
na onsen shira ye tifo fo so de bia ye bo mabaso maka cho se ene ye ba ha kwa na se yenye program kwa na ye tifo de omote ho omoni mi de etime ye ti ye kasa etofo mo omo fa bi no mo de abo mo bra fo so be ma empepre ho de aye competition na wi asha brabo no aye competition na pram so yen be bia obi na ma chawa daroma prepare aboa bi wo nwura me friend mampam aso asi nti se otromeka bibia no obeka che na obestop da eche so no akwa akodu ba bi office obedu na nipa ne bibia abrabo sebe ayese mampam enti tampani fo se susu mampam reka competition ne de ofosu empepre ho ne de otwumutan ewo eje sebi obi a otie fotusem no hu se no meni obi ani competition bia asem me maka me me omra sama meni obi ani competition obi sama me so bi ewiase asetra no ye onkrofo bi wo ho a wo mu firi wiase nyanyame na ato nsa frɛ wo mu eye mpepere ho eye challenge enam von me pese me dikan me pese busuanim obia bre ne ho ase mame na wo bebre ho ase ne obi wo saa adwen na sika koya ye kwa ye ba ye tempintin kwani ade a challenge me pese ka we me tobi obi ani wasesa bo wo fom de akoto bibi da sika na obi plan na wa plan se wo pese wo ye saa no ma we se me pese me yes we no bu se nipa ne se wo fitin ya no pe o yes ya wo pese wo yes wo no drume bia akasa asemu se samango ba na etigu fomwa na se sopoa se ukwafuo bo se ba ku bi tua soro pa na ayese ko no se otu aba na beto fomwa na efe ne chembe de onye na dwen se wo bere idume bia sa no ma no ka se wo ka ebekwa ko wie sampa abrante na re suku wo fie wo train the resource but if you for now so bet ma fight tia ne se umpadwuma obekọ no no de ahopepre no akoto galamsa menam no wo eno so wo ahopepre no but ene ne ye chichemu dia nipa da sene ya wutie ye bia no de nyankopon aba obi esese wo ye bia no to bo ase yinoma bi fi wadwim ene nipa bebre pese wo challenge ye hu say yes wono nko na enfra na homa wona ye wona ni madwuma wona wo sika wona chese bibia ne dia wona nim dressing aye sa no mani nyina ofa na kwa so na wo to bo ase te se atechede na nte na wunya o respect so ofoso obi wo man mu ha wo sika pa but ekwan ofa so nya sika no ahopepro de nya sika no o si ba bia na yemu no obi so ni bi ba na ho brase ene ne kasa a wo de manipa ama odu ba bia ye de dad form ye pese kanya nsampa empepre ho ne de ye yifri monye ye koso hwene nkura sebe mpe o me de dakasim ukoka ni aka cho so ye pani na ye dan ewo ho ba ye hwe asema wo fo so na wo kase wo biafu abodwe se wo dakam akura su konoma wo so peso to saaka ne bi ade adwuma na aya ade koto saaka ne bi de ya ne se ne de ye to nipa moja kotwe bibra ye to nipa spare pass ite no behwe na kula bi da ba bi na ne tini ho na ne kuntunsi da dawo wo ne kwanye ya de ya empepere ho de na dafu bi anya o peso otra no ofo so enne ma men ka sem che o se sana jo de nipa bi hu amane nipa bi hu ene ye nyina ye de nyankopɔ bi ene me hu a ka na manam se gutin ka ba bra ho ase ama nyankopɔ akira wo enne obi num nipa moja obi sabi odi sabie ansa na ye dai ne ho ato no obi timi di sabi o tiefo dididie nanso ye futusem e de manipa obi wo ho asabi na janan wo di 1 spoon every day obi wo an instruction no esese wo ni sabi oba sabi predress wo bodam e na okoche no na ne da obi wo akobola so kodi bola so aduane nya ayo challenge wo
mpepere ho se unni mpepere ho a saa de Oforisuo unye da ba de be kan se aduane a ya na Nyankopon ano se wudi ne hwakra na Oforisuo Nyankopon na ano ntino na wan pepere no de ama ntino se hwakra na emem enuti abrabo na ye bo no enu obi ampem challenge wate ewom sampa oforso ho ye yenkasa de ye kan so sebetrafie na fansa sha odamir fam nye sa na ye ka ne modi epese kan nyina ne se sebe mpraduasa di obi eye a wonya ne ka adam no osi ne fie no se wonnim amane a wo hu a enka wo kranka wo me no etitu boase enko ye chembede na to boase na bre na Nyankopon na ono odo ba asase so no ono ne behu kwan a odo be fa so Oforisuo etitu edu mebi na wokoda na kapani obotom na enso wo abonso anyako sana nyame hyehyɛ ne no ma to boase na bre na nye chembede bedas. Okay, the nation is anchor. Oforisuo be ma radin hyehyɛ woni pa bi a wotie na onye obi akɛse me bra kwaku ne kwadwo ba for America omutie adwumadi radin hyehyɛ wo na wonhyira Ejasei or Joso Tom Pabwa. Name. Yes, radin hyehyɛ no. On the man se na no ya no. Ani asa agoro. Na ma no ya bi amaka na just that kro mesai ni. We Fred akro no dia ma mbe pa ba. Me di atenti. We ye ya papa. Radin Nyankopon hyehyɛ bi obi anu hyehyɛ Europe so tumfo se tu. Enyame kese radin hyehyɛ no na onye ne kese. Obozo abraba ye boni wiase no. Empanyini se oha wani pia ituawa wutine ho nti wo bobra susu ha wani fa bobra obi ni made ya chewo opeso no nko ana obi yesisifu opeso dikan ja wo munyinara ne ye kase obi wade kodi ne nsema boze ne mfafu nyina esu obi wade be sine so a ne chenya akono because open ho anya eno na mpanifo bu be kase etomire bi na aboada bodabo ukofa ne kosua no wantumire ka ni wachi a bia no onim sa aseye o wakwa abu asore nti wanya ne ma na wie to onim so ntim fa kosua nkoye hwe enti ne ma ne hwe oku ma ne koye no abo akoto ne nchia ena eya nti wa wasi abrabo kwa so abo ne ye ka che ne se uma ahomre a obenya opentem so a obenya na apentem ene akontem enenam nti obi apentem ne ya mani date odi be frati asefo asase so obi so ato ne bo ase date bi an na brabo so oto ne bo bra se de ope nya ye ka kire no asopa enja asemuti ne ope mfa ne ya kan ne ope so mo ne bra se ne ope na wiye ebe chechire ye nyina ya se ami nshira obi a. Okay, the nation sank na woten kan na ewiase abrabo na ye bro no odofo ye ba na padie ne munyoma no na amanfo ebinom elfom no se brato aberewatia Oforisuo be ma meda sena machia yetiefo ne yahwefo enyina na Oforisuo be ma media kakra ya meka na anwumre ni se ewiaso we no se wunya abotle eye bibia ekowie mu nkonimdie edema hwesem no krampo se yenya abotla ene ntoboasia yebetimi akasama emope anase meponso so atimi atutu na ade bia wo pese wo ye ne wiase mu na wokodi nkonim no enya ho pepre efise wo fiti prekope epo wo sia emoja ene ya na eba empepi no so nipa binom eya ahototo ema ne bro so comparison ode ne ho to we say ena we aye say me yonko amene ne ko school ena hwe obi amene ne free ekuro ba akoso anase nyina ye sha brabo ase enne baabi a wakwa akodru ame so me ne namase se wotimi ehu Nyankopon ne su ene ne ban ne nyansa ne na de yom se de wosi ye niema na enipa nanka ye esua enya nimde de afa ho a enke beto ye bo ase wa abrabo mfi se ehimfu chini ye ebi de bi achi afa yankase yensatia krampa a yekitai enum no ne nyina da enyepe ebi wo wache bi ena wo bia so ne hyebre enti a wo ba asase so eso no yesi akokwa kra ena so obreko de enti emfa wo sami no Oforisuo be ma ye nyina ye runs entre adwuma nimu da krope enso no Oforisuo be kwa akogina pa bia ebia beteki me years ansa na makwa akoduru ho eni kwan sa ya me nwanwa eni kwan sa ya me ya na eni kwan sa mabam bu ho eya sa na Nyankopon wo ye ne hyehyeye
ade bi wo ho a Nyankopɔn de ukoduru ho bretie bi a wonim sa wanhwe ya wobetwa won kwaso tia enu ntiri ya na wonya bre edema na Nyankopɔn so kase wo sesa niema wo de da krope 1,000 years niema na sa ade a wantimi anasa wantimi nye no betimi de da krope ayedai asesa ne de ama etimetu ene wo momutie nyina no efo se wonu menya hototo ena mede me ho compare we wagina bia sent na wasami so me ko gina wo bi da bi nya sa ena brabote na afi yenya ntoboase enso emerade ne yenya ntoboase enso enfama ye ho abosoma kotere wose wode nkakran kakra na so obedu ba bi a wokọ se ofoso be ma wo hwe enwomoma no aduasa nso ne sensaso enso na the nations anka mempesa ye menam koye yanka wo ka ne de mateneto ofoso be ma Psalm 37 verse 7 no wose ye koma rade na to wo bo asetwen no enha wo ho de ne kwan asi ne yie ne nti wose wo nipa odi ne boso ne nti no me ha wo ho sometimes ye hwe obi ne nkan kro ya agwakọche yen afa ne yakoda na ne ya adwene ho ne the Bible say ema ya nwene saa ne ema ne ho na ohwe eyi se de 9 no mikowie 9b no wose wona wobenya asase no adi no wose eye wono mu a wotwen Awurade wa wotwen Awurade no wose wo na obenya asase no adi ena nwumre Romans 12:12 no so etuyefo oka ekire ye se yemma ye ninyi enidaso mu wase ahohiahia momonto mobo ase monkra mpaibo mu a ene ye ka kire obi a woti esese de Jeremia 29:11 no ka kire ye no wase Awurade asem se minim adwenkura madwen di afa wo ho Awurade asem ne ye adwenpanya adwenbone de ebem wa brabo asi wo yie eda bi wo ho na akwakoya rewo de amaw eda bi wo ho na waboto wa brabom eda bi wo ho wankasa na nisu adwalo wotimi kokete na so po ahini wo wani betia no na wusu ndayem na apie wonam na wusum ye nyina so afo ni nyina ne se wa ho hia ya wo mu no wo de akwa dwendwen ma akoda yesomo ama wusu ye ka kire wo se wo no asafo Awurade ya ewie mu enye ne sachirana no wo de dakro pebesesa ne ma de amaw woni ma de kroti a wo ma sa ne ma na se ade a woni daso no akyesa wo de ma wo mprempre ya wo hene yire minya ya bi krampa nanka mete ba bi aso chesei eso bia Nyankopɔn de mi koduru o meka se BBC na se Nyankopɔn de mi koduru ho na bia anim guase bi beto me Nyankopɔn won kama ti kwasa me nkosa eye nkakra ye free back one san ya komienu enti ye ka kire wo bia se branding nti no nyantoboase wa abrabom na se wunya ntoboase a ebewie nkunimdie ama bibia nso asiye di amofo so be ma wadaro mama me fancy ase no network okay enunti wodofo na nwumra futu semi me wogidie mapase wa famu aba emfa ho ene abrabo hu ahokyere emfa ho ene wo yaw ne abene bia wudie ema abrabo nya mrikatu emfa ma na Nyankopɔn na wo bo wo no odwen ho no bai wa koma so ade e ama 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 hello Majo so katachi oh Piero Nipa ira ye modua Muna samapa. Au pete dia sana ni yata. Dia doye. Dia sada ben yen tuasa. Dia ni na ita. Aka dia na me buku ran ka ran ni da ku ko ni na bi da ku. Dia dia no mchana ni ni ke. Dia ni tu yanta. Aka ku na ni amku. Dia ni ni ke da ku ya. Ni na ya ku nya ku. Como você se vê na minha mente, você está falando assim já, é qualidade de vida. Se não você tem na minha já foi eu não está na vida. Se já está ele okay, hello. Oforisuo bene. Yey. Media. Le ton krana fringrego. Nana one. Ba coupe. Eh, I was say the top no near the lazy akata so.
And asa agoro. Na ofoso bema. Yeah. Abrabona ye can wasam sa no. And wasn't kind of more story show. Me adeba akwete mo 23 years. Me nyanyine ye bia. Na so mpanfo de se wunu wonsa hohora. Woni mpanfo ne didi. Anokwasem. Na adeba akwa ma sanan so wiase pa ne se yewu obi juada, yewu obi benada. Yewu obi ukrada na yewu obi yawada. Ofoso be ma enu dia dan se tire sa abrabon ya nsa afi pe. Senke sa se pa dia nke yewu ye nyina da kubiko obi eno na mu ko race car no bi beto ajabi omu nyina to at the same time. Ansa na yetima ka so obi adi nkonim. Endi so yawo obi 1999 na me yawo me the year 2000 adan dia me dem ho kwato to obi ayewo 1999 na eno na ama abrabone aye dem because baby obi edru ne no aye obi ya opeson so otra no enye yie na ye say okoto odi ani bere koso baby anso na pere ndi mestre youth na yapan say nya abotre na wo mere so a wo kra be ye wo sesini nya me be ya ma na ye okay hello Udin baby a ufrefre. Ninti fosu Pizarro ni me don't think as. No okay, Pizarro yentio. Fosu Golden Tag Barber Shop police station down in Tepe, but for do sport wall. Na fosu na me fa kwanya so atia me ba Felicia. Also am kopo, which ana pa we did media no ba pa Nipa. Na fosu ne asema odi abai. Akwanya se obon katie fri ne hunum. Na odi egu adiem. Edi wode kona na ade na hwegu ehwegu ya nso no da bia hwegu ya abo nko na etwa wahia eni so wa nya abotran antobo anta so no baako a enya dia obenya nkate dodo na obogu chance ni nya dia obenya edi dia me kan na no kusi abrabonto wase so wa nya abotra na wo hwese bia adwuma bi na wanya wo ye adwuma no nye na sei nti no obetena fie do nsa hye odam famu a emmoa ne mom so nya twan honhom tena se adwuma no wo ya nyame be yiboafo bi adwuma no bi a obi be hye obi wadwuma mo obehu wonim keke obetumi hu ni padua keke na wa pekwa bi so abo ndefo so ye se nya abotie na de ye bia no ye yam ye ni a yakopon so be hye ne enso bedru ba bi enso so ye betuma aboafo ko kwa bi so ho so Pizarro kinkasu maka okay hello Oforisuo beme yeah papa igiani gwezeze midodum obuasin kamprum Benzeza yentio Oforisuo no apom tisen kama pa ya mu abaso ni ejuma pa obana yentia Sompa etiefo nyam gidi obia obabuase dia Sompa oboso mfeni agru Omuti sheni papa nya Asem Mpe Nipa amencha obatampa o me wa me Osei Aboagye nto sima okọ Boase Central Market a omunsi ni for amencha no okay da krebi America so police unim say ene wiase ye woyi emna tie ye woyi police dodo na ni brade dodo abo wo so bi say Oko. Oh, Jinaso. Oh. Hello. Baby, I'm free Udin. Osei Aboagye, my name is Steve. Because free when he. Steven Yetio. Bosu, and you lay a very young componsam. Na a very young Mukasier. And then the big topic, Pan and the Abana Bosu. Uno Abuja phone in I mean some. You to know, you to know Yapana also, and we are saying 17 years, 15 years, 15 years. Opaso Yakadam, Opaso Sifi, as Opaso Yana, what we are seeing. Abrabo, and Kakran. Say, I have walked out on Nancy of Bosu, but then Kakran and could be offered for any. And no question. And so the Yaw could be obedient. Of course, young Kupon, yes, Ram Lantani, you to Naya Banse. Young Mayan in Tahona, Opru, yes, we are Obejawako, Namin Shramo.
Okay, from Adi who party so unya. Hello. Oforisuo be me. Yeah. What I say I kiss me so she be quite me. Okay. Oforisuo kase bre wati ase me na tade no e me fe. E tete re yo manage ho papa. Afa franto ne dem wo. Oforisuo ba me papa drinking water jeyi o so she be quite. Obalumba enche obetimenka. Oforisuo se be pay ni for say ye wo kompo ene wo pompo ni nyina di pompo so bia ne ya de nko a. Nipa bi wa say oni ebi na fi so nipa no ayeye ntonu so pese oyeye. Wuni be nipa ni say ya oyeye o. Ebi nipa nkre bi na ya ba mosia ene akwaji a wodi atoka. Ya ba mosia ene odi aye store. Wo so wo hu ena so akofo ba bi ena petori nipa ni yete. Da bi o ya sa waye ni ye ntimetre se wuni obi si so na se nipa na brabo mo di ka jawa. So bo ate na brebre wo so de beba. Akis mi ni makra. Okay. 来电号。Oforisuo be mai. Yeah. Me pato bre ni mani Osei Aboagye the hours. Mi Oforisuo mi omuna samwa mi kokulumba abrotia. Ena yewa brother forta. Ni akupon sam pato mo anka amen kura. Amen. Mi fokasie awa pase amansan nyina ena ma no de yewa forta. Dan ba bia na ba hwe ni ma hwe. Yakupon tu nkwam. Na kasa wa fa ni die fo party se mo. And the most yes, nara, yet enjoy to the political do and you for you. You say a light off. So, among the black punishment, you're dying to know. I know Quasem. A foot over the man, no, you put today at me to Kafla, you're saying, never the edge, now, mentioning now, it's here. You can't send me or say, cut off the answer by day. Babuna pray. Open a prayer. And then you can't say Yaba, and Sabusin and putting it to Taban, you won at that dinner. And you could do pen 20. No, also, you know, I hope I am custody where you could so now say demon. And so much as amen. Amen. Hello. Hello, last caller. Udin baby, I'll free. I only could just say to you, hey, come in Chawura Gusu. Bebe pie kana kwa jame kama yetu ejao masada police nyamashao amna katie wajo se wo de o tan asem metani pa lumba mcheme na no koso mahena ode meka una tia wai mcheme koso mahena machalumba mini wai yewo wiasi yenya mommy didi okode ne abronama yenyesa abronama o na okode o obia tibu edu ba bi o wodu ni pa die besire na na ma po maba se obanya dagba obanya hama obanya la krista na joba na unkwati tu a kana onye nyina na ayefa Mr. Foster si efe nyenda kupelo disiye otisusu kakra na odinya efe ma yeka zemui osi preocupa moje pa kimate na mafo amaba no abuti hu fantie kwajo space ko 来电号码 okay eno ti ado afre no anyina besia ne yanka nkire wo bi se ewiase abrabon eyentoboase ne mom enyentakra bi ha ena ye asoroboa sena obia afiri abusua bim sena obia so afiri ne fie eno ti ya na esusufa ho toto wafo firi se obia nko ene ne ti sentoboase bam na wampepero ho antuma mpam amerika dia o se krupo twedi ampon so do de ma yentia futu ebeboa yi papa yeko computer so dwedi emra sisi ya ifiri se you will be a catcher asanteman, you will be a chere asanteman nenumre. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beast Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beast Chicken. Fresh,
tasty, delicious. Boris Beast Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beast Chicken. It's halal, so everybody can enjoy wherever you are. Call Boris Beast Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beast Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Brakasa ye duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hian yi pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bom di afa abefo kwan so a ye dia ye brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra OKC Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agi atum Ade. Senior man no do no. Oba mi tini kura. So wa do. Ayo senior. Me dey ade adan keba product I am ti de bia me na no mu no chef. Dan keba product. We dan extra. We wonu ma wa ho tutu ni na ebejai. Senior na me sisi ni nso e me sisi o. And also that problem there. Senior. What see dan proke. Okay. So wonu dan proke a. Okay. Sisi ya we ni na ebejai. Sir. We dey nyame shira. Come on go back friend dan keba tonic. Wonu ma bi o. Minum pa na se na mtumi ndi. Na na mtumi ndan so. Me nie bi no no. O chale me taibo papa. Sir. See ya. Dan fight okay na so swear. Koko ya bi betena me so ma me je me ho enje. Jamani amuja nko na afi esefifi meto ntimi kura amfa meto ntenase na so mi hia dan fight okay aboa me pa yini na from my team madam ho sine fifi ti astart tell boy yeah Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara woni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu Freyen was 0244-017-556 and now 0266-593330 FDA Ajebedi Nkratwe Atu. Okay, yakwa nim Sompa Asem Mpe Nipa keteke no baba betu na enne ye obi ka kire mu o se madi ka kire mu se aha ena ade wasem ba ye be ma good result kama na santam ya tabida asem bi de to ya apono so nigration school ho wodofo ye abusua enne eyire no mienu ena ye cheda no de ma won ede be na asie nipa baako emma a omye nanafo peso omje dan no eboso ene ya no a ene re control yemfa na asie kese pa emfa enkoma Makanzi ono ene ye re control boss the whole Ashanti region wa boy djuma one ne memma no wo mo anaso yeduru ho a na o sen krata eye adwuma eno te nigration suku asem e kan ye no omo firi aduma ka se kese no nyese ye ja to ho mrepese mu no ye koche da no a ye de ho sunsuanso ebeba na de koso no ene na anya asem ketwa kokose chi fletcher amu amane kakra bi emfa emayen ifri se dan no akwa yese ya cha wie wola kasa nanso so baba ko ne ma omye nanafo akwomkura no mo papa no mbekwa akwhye na chi no manya bie ene nanafo pese o mo gi abrosa ne nyina ni Greece suku ho no eko Plaza Junction ho no na ne suku kese a akuku dam fokura wie suku ho pa ene dan yakobie se do si dan no wache a wode wol ene cheye ede na esie katachie mema wakwa aba
Obozo mejo so. Bibia boko de. Oba de ada ro ma. And now kwa bonte ko boy dwuma mu ama ne bone se record. Obozo nso gugu pa. Na ma mfa ncha so nko fama eye me boss. Eye bishop na kodwo obre ye boss spiritus. Me de ncha so nko e de ma no. Okay. Na me de boss body kese de ma eye omuna samoa. Me say me ko nzama no. Ai on se da me ka se ne ho dey. Na enche me sa akọ. Na obi ansoma ho bi no akọ. Oh, say me ko Saturday. Boss you train him say me ko fie be 3 months. Ya de sanction beto so nzema akwa so mfa so. Okay. Minim de ntia he. Momo yen kan okuru. Abo aponche se ba bia ka kai wo no na adide wo ho. Akwo ka nzema ode no koye wo. One na beko. Ode kwa ni chief producer so no abeko. Okay. Yetio. Boss we da say em say and Osuma me ma me call eye red control kokko ti duma efa eye nua ben ma omo chemu se omu nua fa omo chi de omu fie ade ama hai na ene kokodu ye no na ye nya nchire mu no ye na ebre ko ye no ye frɛ abrante ye no eye opanyin na ode dan na ma hai no ye frɛ no ose wo yare oyobi a ne kasa na oro so kakra eti me bono bona na okate fon nti okate fon no ye kodu ye na ese de hia no se yenya omo ha dan no nipa mako be 20 na omo ha dan no e wo fie ho no yenya baako ne dindi na ye krata ansa na bia belly for the krata akwa save omo eti omo mba ha na se ubiso obi a so wonim omo mbe ha dan no obi adin na de be anse ayere nti ye boy ho modin enya ye opanyin na ode dan ne ma ha ne baba ani din kombo nene de mkodu ye se medam ho yisi gini ti eja nkomodidie mu a na afi ne baba no ebo omo mbeje dan ne bi no ba ko din ene ebo krata no nyame ne kwere ko du ye no mpanimfo omo rent control ho no nyame ne kwere ne omo ba adwuma opanyin ye duru ho no ma wote Sompa FM Sompa TV Sompa ha no ma be bi tenaye wo fa telephone wo frɛ no se case wei wa bedi ho agro bediu Ovoso me bomania na ese case no ene nyase mu type paper ye ni be si ma be nsia kura ho bibia ye kama tiwe o ma ye krata ena ja mpanifo kan ho ma ye belief eni hu eni fi ho santan ye koduru ye na ese de be yanse efie bia na so obi o hada ne bia ese ma na krata ne bi na ababa ba ko on de ono ye so ye adwuma wo prisons ewo eye manhia wo hu ni din no de ye nya na ona na ye gangale ya na bre de leta ne ma no nyase kuma kwode na kure buto me ene one bra ba ko kiki ko chenchena wo so onye leta no na emom nipa na ode dan ne ma na hai no so wanfo na ni ko tua wisi a ne hwene san temu tien yi pa de a enya de sekrata na obeje ye bono ene ye krata ye de ma na ye to bono no so ato aboye ye to bono ato aboye ene nyase kuma ene ho che ginger no wo no ene ye ya anti akiri no abrosan no so ti ekosoro no fom ni mfimfiri de on de yekoye no obi age ne krata kama ni tintin tete mu nyina no se Nyankopon ya adom a eye ene na wotwe enipa na wode dan ne ma nkrofo na hai no one yese wa fa akire ono dan na apartment ono no wo no ono na free na apartment ne na ema nkofo yo mba hai omo dan omo na so mo papa digya omo papa eno no wode sa dan no to ne tu ayi ni na ade ama omo hai eno waji sika twitwiri di eti Nyankopon ya adom a omo se ene na wotwe no sa brand ye no wanyini tidie a ene emra no omo de mra no be hye omo nsam na omo tifie ho nyina no aban amatumi ni etu omo nyina wo fie ho okay eti Nyankopon ya adom a ene na wotwe ye beko na afi omo mbeba no ma ba omo ma court no so omo nhye omo na emom no eduru ho no mo a de mra no beka no obeka kire omo a omo de sika na ha dan e wo fie ho no ti no fo so ma me a na asem ni nyina no okay ye beda ase wabo adwuma papa aya de na ye fa na ase kese emfa nkoma Makanzi ono ene rock control regional boss Makanzi no we nice guy tama na mo fie no ho ano me yonko pa what you dey no so okose me yonko pa no we nice pa mi hu no nyame ni kwani mi hu no sa ko yo ba pa dia men ka kire men ka na da coming kana now Saka magazi pa yo bad ya boss na de ohwe me a minim se me kofi
Akwawi o ya hagi o. Okay, enunti etiefo adumakase kese abusuafo ebaye ne abusu efiri sunwan ebaye na negration abrosa no papa osi da no achede amane ma ho aba asem no na yede ho empopoye abremo no merepesem no ene na awotwe no de be firi mu ababia no yemfa kam yetiefo na ovo me panyini ahweme ya bre no ehwere de anoden okay kekede yakwa akuanim de oba na nya atenase we ya Sompa Asem Mpe Nipa ma memo akwa aba yejo batampa bibia bokọ de brani mu kakra ne kasagu microphone nim oba pa firi hin na bae pacho mi firi offense da ntin offense da ntin udin de say pacho de Agnes Suman ka meko oso de say Agnes Suman ka meko K meko eno ne ke no ai ma mo akosam ne san ya Osei Asem Mpe Nipa yenko moa pacho me akosam ne se me maame omo ye mienu pe omo maame baako banka ho be manka ho ene wo afani we wo ye na wo mbeto wo mo wofa wo mo hunu wo maame wo pa maame nua be ma no mbeto ye ene agya o hwe nyina so nti enyinyi ne ye no na esamre na pacho muzia pamada tafo ena oto fie mienu wo ofenso asankama fie mienu oto ene wasimini ame wafa asenom boye mienu pe wedie baako na omo da anase ti me maame so wo be ma panini ena me maame panini wo be ma panini na ye de ye nketewa na me maame panini no wona odi kan wo ye no maame panini e friend say maame ya askwa okay ena ketewa nso de akuyabla okay omye mienu pe be ma nka wo mo ti odi kan wo ye no ena me maame kuma na ne wo fa no nete ena woje panini ne ba no ne panini nya awale ne wo koye me maame na atete no na wahwe ni school na maame tana petesi wahwe ni school nti wahwe school no na me so me ko school ne kakra ti me do pieces no na ebi ni ye fence ho no wose me ko baabi no wose abana jai na me hwe ba mai me nua bai me nua ni ho me nua ni adwuma na wose o maame mate ase wo hwe no na ja onya adwuma ye no na ne me maame no waka baabi panini no mani ne di ka baabi nye ne te wo kyera de osim jamra kante wo kyera college fo ade osim me maame wa fie ne da me maame sori anu osim ti ya na wansase bebre na wo wu ye nso wo ye katase kakra se kokofuo bi ye mfama na mimi nua nso kokofuo ye mfama no ye niema aka bi a wa modini bia mo mienu mo nhwe so na mo mfa nhwe nchirima ayaka na minua no me maame de ofofu anto ata ene wadi wi aka ye ne enua be ma pani wato ye ne manyina ye mfisa ase ye kwa na ato mo nyoma nyina me maame pani ne ba no owusu afiri ye wato ye ne manyina safe atakwa me ne tetewo mekese ya akokora ni sima ye ne atimu akura wose no kura obeton ye nti ase nti ye asam ne kwakere ye kura mo hene ye de ntene nifa hene ye de kwakere wa asam no so maybe etwa mu ye frɛ na waseme nkɔ no wani me nua be ma no so sifie nana to ne nsa frɛ na wo so nkɔ so oyare wo ma nana kɔfa ne ba chiame na wu nana kɔfa ne ba di chiame nti yentimi nkana sem ba wani me nua be ma so na sifie sebe dan no ye duru so lenten no ye de bro ayigu ho no na me nua no wo de ka ba bi wa bofie no so wo de ama ne fa ne nua ma na wo fa asem wa amaye afei ye behu ye plot we waton de fie sisi no ba ko wo de ma hai nana no so be twa ye nana no mu ba bia wo mo do ye ensa ase wa me ensa wo se ye nua no cha me ebie ye nua no waton ba ko me nua aka so wo so wo de ma ne ma onua ba ma ba ko ko lata wo se afre ne sei wo se afri ye ono so offense ho bi wo se afri ye wo offense o ye di adwuma me pa cha no wo kyera de o college kasi e wo sirim ya pension no se watini yiri fie wasi fie ama ne ma
de woni me nua ba ma ni sie so wa ye ni yie wo yesi ha wo yesi ya wa ye ni yie de ama ni nuanom ye de ye nuanom mienu mama mienu nyina ye wunti won fie akaka akiri one of the TV is we ai oh anino oh etu oya teacher waba fie pa o wa homegiem me pa o chew o wa homegiem na watonton nyoma na wode ye japade bi ma abusua no ana so oton a odi no nanum wode kwa ne fa wotani a wode kwa ne fa no wa ma ne maso bi ne maso wasi via ma ye yete we yekurum ye nifie we yekurum waton sa ase no ese nsase a waton ene de opese osan aton eye ensia dan no oni minua ni si ye ne ka ho nson ba ko de na anu ye koye papa ni obobo ye ntafo etifie ho no obobo ye de ala na me tenyoma biase sanse eye da ya abusua ne wona ano se de wusi kan ye ma mienu entesa na chese omu ya nnuafo na chese mo entitimunim dabi no peso odi mu abra na so peso ye den so ye aboro ye nyefa nti se otane a na wono ne fa de wa ma won bi no so afa bi no wodi bi so ama ne ma okay nti ye nyefa ne de ye nya de a ye o mo ma ne mra fom so a wasan achi enyina begum me sister ba ko no okunu ya da fe no wo o chi mu begum wo fan o chi egum wo fe so ha na di asem no kokan aposifo ndi na chi wo se ya ba ne fie e bi di natam na police for di na chi aba chiri obi a we kura me so mete baby o nye nyina wa chi ya bi video di ni pati na so ne ye okay answer no mo ye video ni ye Sompa TV no so no yanko na yikotu ekoko ase na ye betumi atu koko na ase paade a na 3 bar center edupapa pa bi odi abadwa so 3 koko capsules koko master na ye betumi di atu koko ase koko di nipa nya wu koko edi nipa nya papa orofo koko no pama ocho o trase kuro enye yie orofo duru ba bi wani so yusi sire wo se posa wani no enye wu eduru ba bi a udware wie na honam eyo hene o kwa wo minim o don se wurawura wasum dodo koko na ye saa de no na duru ba bi a mema kra de ya no omo bokra se chese uja anan ne moja firi mu ba na o mema yo no ebeba fom koko ne papa yem saa orofo aduro ho ena nwini ma meka nche aduro ho etimi nwinwi 3 koko capsules koko master na mekanfo na me de ama ho orofo sisi na mama agiram na koko yam timni nyina koko koko no na kwasi broni friend pass no ya de bonne se nipa da sani bia didi ko yam bia ka hu se koko no ebi wo so ye betu ase apam no ama nipa de no agina brane yanko kolina ka ba dani heba misty heba apidank yanko patri koko capsules koko master yentobi ne fantu koko no ase 0546107107 0546107107 akwantu semina express group yan fanko dano ya kontu semina da express group ene bedi akagiremu orofo say no travel and tour no adolso konfo bone wa meye hu konfo pa isan say the travel and tour no omugi amanfo sika die no twa omo abeno na omu nim wa bi omo de beboa odofo say ye kanfo ne ye kanfo pa de express group odofo yenko ono ene betumi edi akọ atufa ye kosua de anase ye koya adwuma eno ne di sika ebeba fi Canada UK US anase Australia hefa na apeso ko Germany na Italy yenko tintos ntiapo ubenye sika baba be ye busua yi express group obetumi aboa wo sa akwa ne so Kumasi Accra tema Isle contact kwa de sunya tamale bebia ni ubehu express group ewo ho 0249000448 0249000448 express group na mekanfo amount efrise amanfo di nipanya awa kontusemo mizo drink and 5G meza kofa ba ne wan courteous marketing agency omo na de mizo 5G meza odi abadwa so aponto ne abadi to ne yiyo no nyina no mizo 5G meza ya chi akoko nam ka ho ya yiyo no ebekoso kama party no ebekoso kama orofo se opebi aton no watu atusemfa so dia manager Daniel ewo 21st kene ka overseas dozopu eho newo because supermarket abawazita se wa no manyi post office yangoto mizo 5G meza Mama Esther ewo Outcome Royal Ventures Baptist University ebuakwa ye kwa kope mizo any 5G meza ni bi ato na Sachi Enterprise ewa safo abincho ni VIP car park no ena edi enhwe ni mo 0246270221 0246270221 epoe mantamu obi bia nkokwa ko chikope limited ho eno benya bi ato na wo ba so ame ha soso dia
KF Kinju ono wo pamango abrose anim eho okwa ha ubenya bi ato kama oni no hotel no ene di enhwe animu clinic of the moment 21st clinic odofo 21st clinic ba no miehu say yade bi friend sciatica a wo tu ase de ma amanfo na dotuo no na anya yaresa e wo sciatica no so ni nyina ne say 21st clinic ba wo de bibiduro pa so eno di tu sciatica yade na se dodo no na akadem ni nyina da sciatica wo pagya bo mo odofo nya asem ketwa na 21st clinic se nya sciatica no nko awu eno ode bo Ghana fo ni wiase nyina awu biare bibire bia de fruit nwa no kosu na ase no obetu ase no ode amawo ne sa yontina abasobode bibi mem ha nya asem ketwa utwa bosompo kobroni kromu a abasobode ekoso pa ne sa yonti Ghana ha nyina no ahyeta baabia 15 branches eno wo Ghana mem ha laboratory ne scan ni fidi ahodo pi wodo befam ehwa overseas woni Alpha Radio no ena bem wo kumase ya okọ oboase so cancer quarters called junction ubo 21st clinic akra dome market ube hono sunyane kranza techima 21st clinic osinye minie 0540311311 0540311311 Aziglibo Shonkalu Kagoka from Benin wono any togbe ahaban keke orofo yesunsum nyuma padia ye fankoda togbe ahaban keke sebe ifo aju sika sebe ifo ama onyoma nkoyie ye eye togbe o enano ababa wa bi se ne maame ena eye no wode sika ya wono ne ni kwaso wode wono we ye togbe ahaban keke asem orofo se o suspect so obi to ye die so a emfansan ka no aposifo be hawa adwene yanko togbe ahaban keke ho o se okọ abaifo meeting ba ye kura nche enti woni abaifo no ebekwa kodi nkomo wo fie ho o mbegya o tietietia eno tisi ye kotogbe ahaban keke ho a ye fa afigase kai se besi wo Bonfa Hospital Junction tieniye pa Bonfa Hospital Junction eho ena se uduro na afa ma me bebobo ya Sonkalu ne kola no baba befawo na adie bia edi unya wa brabom no eni na so wapai Oforisuo na fa awodie no oje enso ayodia 0244484747 0244484747 ana 0244506620 0244506620 ana 0244506032 0244506032 Aziglibo Sonkalu Kagoka from Benin ono ani togbe ahaban keke no na nyoma empem enko nanim ye obi ka kira santima obi kira santiman e wo Sompa Asem Mpe Nipa dwumadi wi so ma meka wakoma to ye mwate bibia be kama ti sesi a no wa top plot ni nyina adi wa yaka so pese oton nti won so oye bema won toni ma japade ni ko no e dia ma no me na nande ma no wo pa no de won ton ndi wo yiri mu se onfa na nchirima de na waton ne de oye bema won na ejina ho kasa kasa yi waton bia de waton bia modawuruma de papa ya wo kwi ono ne ne kasa yi aya asemo enyo no on de ye koye no anya babra betrase trase we ye hwanya de ocean tomato ade otifie ho enye ono enye de okasa no wo mfichire baabi ana ye kofi o ye kotwa picture no o si papa ndi fie wa hye ne nsa se won hwe suma no ana odi atem se ye wohwifo me kwa mkotan batem no afi na meba na mbetuto fie japade adie no ne ye ku na safi amoko yinum eno ye fie die he no ye fie a ye waton ba ku na de aka we nu wo koton ene ye se manenton nu no obekire atum se yen yesi ye bekunu ma police fo obechi yen na trasa yanko no una na tofri alatafo no ho efie mienu nyoto na alatafo no ene o chema ama ne mienu ade mienu so chede ka na nchenye den nti waton ba ku na course o si no ne transman kwa hene ene to ne ye ezu kwa no nipa oto ye ne hu no o si yasman kwa hene ne to ma no no ane to ne ye nti hu pepe bibia o honum bebia be friend bia no obeba papa ne ton manu o so afiye ne ton manu bebia be friend bia obeba nti papa no do to ya ode ni phone number amaye edi ni dia amaye se bebia be friend bia obeba na papa no ene ton de manu mo se papa ya waba homje ma no etiche ne ndi ne zai o so afiye
na den na wodi mu abura na no chira de OKTI no a science master ofro no ko wa chira de OKTI pen science mozi a friend say o so free na o so free e na o free no ko wa nti wa no de ba pension no wa ofro no ba pension wa ye na adwene say dia ne no waton ye plot OTC plot wa na nanom edo atitima no miensa o de ba kwa che no fase mienu aka watoni ena sabua ena nanto plot miense ne wo fase ya sukwa ne de ba ko akuabra de ba ko watoni akuabra de no nti o san beton o ma me ya sukwa de ne ese da bi so to ne yen akuabra asefo de a ya sukwa de no e o se yeso ye je eno no obachi ekotum ena ba ko so danti kroda dem yenu apayi kofi kodu onu na esi dai kofi kodu wuya wo se eda no no kwa na esi wafa waboso ma onuam so maka miensa o maka mienu ekobene yamponsa no no wusu yawo yamponsa esi onya stroke eda dem ekobene anya stroke onso owusu afiri enso otini ibi fie ntompie ye ko no asem o ka chen teacher ni ya okay otini ibi fie o si dai so otini ibi fie ye ko asem o ka chen se o ka chen me se wa wariti ni ibi fie enti me ko finkansa me so me nko wa nko tena me ibi fie Trachi ni na kasasa ma mi asem no ba ye no o de koto nanan anim mom frɛ no wanko ye ko be imprensa no wo ma ye ko hwe asase no ma na na bufui se wo ma edi babadwafo ndi bu emu ana yade ka akyea no ene owuye ene panni ba ko so yade ka na owuye kire ye ko frɛ ne bi ma o so yare wontimi mba o yade wontimi mba ne ya sa tete se de aka wo ton eno ne ye ko ni fie ko busa no a o ma presifo ba kire ye ko gu ama ya busa panyini ene of panyini friends omra ni obu akwase a ade ne ye dia o mu friend wa ma so ma okay sasa asenu nyina no pe ba ya ne ko ye no na ba ti se dia na asase no na aka mienu no peso sa aton aka miensa se OTC die ne mienu na ha so mienu aha ye he die jamna kente die no secondary school na chipe ene de papa ne e ba bu ye ho no enso aka we no peso sa aton mo se no ochara de OKTI ochara de KTI no science master edru bia manfo kura makrachefo kura enim gu ase nada na ne kokoo no de wonton obi ntimi hu no 87 no science master OKTI cha mini ano no ya krachi ni obacha okay producer modern bobe no abafa ho papa ne wo ana mokoi wan koto no ayasem kese obi a wakyira de KTI de ka de kwa bobrawo na kyira sempa so abafie tonton maja pade asante ya yenye ne sa ha o kwakosachi ona tu ho na mom ekosi sei ofoso meko offenso na meko ere nyame ne kwene na asefem na ya rehosem so na asase ba ko bia no omo se community no netoye eno otoma ye nuam nkramofoni bi na ebra ekopi ho no kra no kramoni panyi ba ko ese de opanyi na ye no nipa bonesem ena waye na asase na oton asase no senka maami nkomuhu maami ntem anko mo no omama mmere manase omo hihye mu no nkomo nye saade no konto because wo hwe ba bia omotoye na ho okrom ena opanyin no soso no utimu se omo sate se wo se ton asase baako na opanyin gina so ano ne maami ene opanyin ya kasakasa no omo se wo se ton no kra no kra esai omo asefem no omo se obi asem no ya na sometimes no ye ntai enye enko sanse nemra ewo honom nti ekopi honom wo hwe nsase a asase we ya da dwanra kenten chiri honom na oboso ya asase a sese ni kanye nanso no hwe se de opanyin no esi ye na ono chirim se wo heda di kan de amane ba nti ne baba no ne ba no etena so kakra na afi ekwa awie ya
na afi wato asase no abusua asase no kɔjade ma ne ba na ye kofie ho ye ya ntono na opanyin no na asem ɔden kakra ye ba ha yi fiti be se me kɔ ha be week ya me kɔ yi ma bona frɛ na asem ntimi nya den ewiase ni mu antimi wa atetontoma ni mu antimi wa atetontoma asante ye madia sante na kofa abusua japade de kɔma ba uwu achi no nanom me kɔ maso nchiri ɛyɛ asɛm so wo video ba ko na ɔpanyin bi gina ho ano ne maami ɛyɛ kasakasa na otumi so ɔpanyin wa ayɛ mmerɛ kakra eti wafa saa ɔpanyin mom na atifie hɔ eti bra ye ne ɔpanyin di nkɔmɔ no ha de ɔhyɛ ntoma taade no yɛne ne twetwe nkɔmɔ no ɛkyɛ na ɔpanyin ba ko ɛso so asa bɛka ho ɛsa bɛko ntimi yanam sɛ na abusua de sɛ nya wo nko na wo dea na sɛ bi wunu aba ho sɛ obe bibi mpokra sɛ wo fra abusua no na ne abusua no tena se na afa bibi ho no mo mo yɛ hyehyɛ na bi anko ya na wahunu na mo de otumi fa abusua na kina aka sɛ maton asase abra wo fi so asase no nye asase e da ho saa akwade a nyame ne kure ne ade a ano eden okay oba pa sɛ opese ye de mabo simple say ne ma waton ni nyina mo dem sa to so mame na baby a ogi wo musika won fo musika na be ma won tani fie japade eye maadia ya na efie no krata no konya ne he no de gina so ton sa wo ye krachi ni kase se de menua be ma yi kan nti wotimi wurawura no wape krata bi no ya to so se wo mo se wa me ye krata so ye alatafo ko me na krata bi ana so no fa no ko to asase no wo na oni ebusa okay dia da ekoso dia da ekoso ya ni petri omna samu ofo bema ayama me ba awon se kanipa bia se osisu na wo bobra fitun kola bre mo basa nka udu age bia nanka wasesa nanka uwa wakwa jansa ne fa no so sa nanka enim but obi wo ho a ne kola bre mo obedi asempa sa obewu ana sebe wodi nsamfom short ya si obewu a na sebe wodi nsamfom na okotra se de otobo abono no yana ne hunye na hinse de ogira nchen papa na o hye ntomata na wo kasa na huye mahi bruta ofrifie wa na se adamfo eto no papa ye ogira we on pentimi na na bi kasem bi wo hye apebi adifo na ne abomofo nam chese ye ton a onya kakranti ye de ahye ne sa na sante so ti asante a de papa ye se bi di abro ofo so eduru mebi na obi bodua na se obi manda dasia ye se duabo na abo no emfa so obi ene so ana se ade na ade ne mai dasi ofo so me papa ye ko je na won hwehwe ade wasa akodi baabi a o ka so ko twon man so a tete noma ana oba ni krum asante be poso a seche be poso bibi odo no koko no busua sase se me papa kura se wo de mame a nje o munteni o eduru mebe nyankopon ma obi adwen se papa no kura na seven prejudice na adwen kofom ya na ye mia se krachi eduru mebe okoto papa bi a wanyiri pa so ne krachi wonya na kire wo de ne krachi ye adwuma yo ba kan se papa poso se den yo se andru poso sa na hwe be ka se o papa ni fie kwa na obi fie kwa ni mu che papa yi de o ye so asante asem onye de wo ye wa ye ntomata ale gina ha she black we seven pedro gi sa noma we nya de bia me ka se obi ya de bi na obi ma no ba hwe ne hwe ne ya na obi din se seven samfo na obi edi nachi akunkon eye noma bi che se kaka obeta frinti ada na won kasa bi nyansasam enche papa yi ada na kwaso yi bema pa wo santian mo pa efie japade a wo faase fo se be wo na se ka wo bremo bi wo wa amre de wo fie so a wo ton ama me duru me bia ya na me de meka kire mo we se asase no de wato bio de aka no mo di dua boto ni nyina so obi beto a wo nto na mo de kojan sisi so na snap to de dase ye wo asase bu ha ye nkoso o ti asem wo ye o duru me bia nyesa na ye cham no but eno ma bi etan unkwa wo ye den ye frew menko ye frew ade a wo ye nso mfata eti se ye ne a wo de abra e de pa ne ye nye ma me se ye mfa ensanto so ye betima boa wo kwan bi so ba ye so betima cho de nananum timi ye
edu me bia sa de o me da bia me tena me kasa nya de asi na me ka hu me ka de obi be ye awa santemamwa ede na no mabutu asantemamwa papa panimu asebo wa ko school na nka kura ne na eya nka wo ne bebo wa mane ede edi uko ka adwuma oketi anti ono ankasa no ede na oya asase be no togu ansa na obewi ne ma ne bia nyini me bode wadri de ne ma bia nyini eti ne mai obi nka nche se papa asante ha ya wade no wajapade na wa efie no ya mfa mama so enu ti na make say se wo papa ya de na mama ya de bi na se wo akola wan tufu akochi obi obobodua no de nkura na dase na ase na ya na no eti ana afutu ayetu no e wa Asem Mpe Nipa so ye ne wo ba ye beka no kura na kirawo wo nkwase wo ye woni pa bebre efie ne ho papa yi wo no yire na adafu obaya bre was oba de asami obay de asami betom na nten yimanim kata cho bia obi anyame ma da pepa ane frɛ papa yi papa ba ye wonti ase obay kwafu mu kofa menkani bode a na papa ya toa no ho akogye adwan na gwatwetwam so ma oba no ne nkura ne nkodi bi kura wafa oba foforo hwe ma menka asɛm kyɛw ewu bi wa mese wa na wo pa ho na wuwo ana wawu naka papa be bia mfia dui ka wudi asempa hwa papa panimu ade a wo ye we fata wo be cha fidie so wo hwe ye na da wo so mu wo hwe a wo be kan nsem ani kwase oka yesese ya ne no ma bia tan akura nye saade wo yewu ye wakura bi ho no ma se bia de bia me kase akura bi na si abusua pani edi enti na panifo ne de akura si abusua pani wonim de wonim mama ne ni mama me na papa edi na papa wo ye na ye kan ya papa je wonti ase manini ana osesa me ma bre na se oso ndam akofa aduane ne o ma bedi ne watwetwam a papa no nim so hero say wo ya de bia be very careful e wo Ghana na say ewiase ye kaka papa say na papa me ne boni dua bi ho a e remes wo de frafra eno kura no wuni ekodane a abusuan mo bre ne ma no ha na wokọ yesi anya baako sisi osa akwa because makasa asem se bakwasea ye de kana wuru nani so ofosuo be ma afedi edi be bosome ye wo hasa ya papa na busuafo di saso ye de hye no nante nsuo na nya no e start ni e ka se mpompo afedi dese ofosuo papa ba ye na fu de bosu no woteso nante so mon frère mere de maye bia onko me pa ne che woteso within 1 week na papa team edu me bia ni pa susu nya kakabe sam ade ye no asante ye nimu sase obi wo ho bema bitifie na asante ade da ho se bi wo presa kiko ne ma papa ade no ye na me se papa wa shan tumata mo se friend say papa do shan tumata ya woje ho ebo nti kwache se kakra de be ma no munim de ofre he papa ni wo ye mahi wo bia wo hwe bia mo ntake papa se wonya se bensamfo na wo ye na etan ade anya wo de woni masanto tia papa de se afiensa se eton ya kan so kakra na enka de aka miensa se o de mabusu akwa nke bia nka ma ye ko meboa so nka ma ye ko mu wo de papa sister edu me bia busuan so munyem ho bi okay munyem mo be de make a chem se ye ka papa ni woti o munko kan kire no sa ha de asempa ne yeka but yeka na sa wonti ase a ahemfo no mo fra na wanko ye de fra na o ma ye be kire kwan se ne papa yi kasa na sa de yeka no so se de o kan no ka ne firi ne nkosi ne juada papa yi ni na busua na ne ma meka bibia ye be kire mu duabo kwan mumu asase ne so nyina dua obi o te so bia na wa me hu abusua ba akokwa ne mumu ne nyina dua no mo mmra manim bebia mbako bia monka okay ability adiani Ofoso be mama mencha Crystal V ne mama G ne ma Sofia ene ma adwo omunyina wa ama no ne omu hwedwumadie live ye na wonu mu ase ene shiba mo na ofoso be ma asem bi wo ho na se ebeto apono so se ya na akwakwa ya abofro nsem de ama ye wa asante ase no ye se wonim dia won side wati mase be bia sefata se wo de hye no wan fa nhye won so e free to asante di na de na be ma krampo de wanya bibia ama wase aye nyansa ama no kro no be ma wo fianka be bo japade ho ban de ama ma no ene wo fa ase no bro ne be ye ntihwe
de papa ya wo nurse se woni de wakwa akwaje ntetiye wo school mu a wakwa akogina school dan mu pan ya kire nkwada de na nkwada we se ya akwa wo ma de no kra ade kire papa be na wo de be kire wo ma mo ma ba bonti abeye ene papa bi dia mo my Ghana ofoso be ba na ya friend is saying opanyi ka say bi wo se aboko tira wo ho de wo to bo bo no dan no kra ne ho nya na hyinya na bufu enye ne tan se de wo gina nchen no e say yero ho wani gine ye say fafa ase no mo no hwa papa ya wo gina ho a wo bo nkosa kotere wo bo nkosa na wo bo ntinko nyame anya do mo bo wanse kutukum ni ti so abe wanse amunu na hwese kum na woda ho ofoso be ma in fact ade wo na sa wo hwa nhwe so nje say ye de amount ebe focus was se mo yonko na me nkyere usuban eno manya won class en wo mu ne tubo mu na papa ni so ne ban no eno bia na ne yonko ya ototo ne nsa e na momla na munye se no wo si wo mu kwan so mo mafie wa na so mmeye video no kra no je se we entiase ebe ne wo of also be ma santi asem yedi no wo menhia fie bibia wo na kwa me so me kire ma adwen se yenkonko wura mu e wo asante ma fie wati masie ade bi wo ho a ai e bia be cha de amobofo so be ma ade bi wo ho a ye ma amamra ni amane so nya adwuma e kwa bi wo ho a ba bi esafata no ye mfa nto wo na ne ma nya adwuma wati masie se duabo mu kwa akobo se de be no mu kobo mimi susu ya ne sa ya santensem na kwa ye yinte no na samo ase me chen fa duabo no ba me so be cha ma de se mfa nkwa santem ma ho wati masie na sometimes no ofoso be ma wo ya ho a ye do sika beja na nka panyi wakeka abusua na ni mo hu se mo ada no wansane esi bia ni won mo anim na wo be ma wo ha do be kasa ye yo omo nyine oh na ga ketu aye akrache fo mi na my man ya miensa ma yedum ese mana kana me man so de okay die ana ge enu ya be ma pani no wodi asasi de ekura dance so de ma ha ye musa wo hwe si enu ya be ma no nti 2011 ese watani yo 2011 na nade ye vuvu ama ye se ye mfa wo twitwa no plot no wo twa bia ma ye ni ekobusa ye kwa ni wo se se wa ton kura 2011 ni enu ya ba ko da bam ye krachini ni wo da bam ni wo to ni ma me kafra yegi e wo mabe wo to ye ni e be nyina ye ogoda so papa nso ma gogo ofu mi ni e be ma nzo ma ni bi de wo ton wonu asifie efie na ada se nkane die ni wo so die ni a yakoye ba ye kuram kura wa kuram a ye papa di boso di amani nua nefa me ma mzo mu ye mienu pe ma me kwa kuma to ye betu amana atoto nyoma na wato ni na so ye betu amana to ho abroti afesi bobo kana kuma fanto ni awo mi ano ensu nya sabe ya lo adaroma bia wadu ni so ne moa ajapade da wo hwehwe wo chefa so won sabe ka wate wo su na wo su ne kola no ebe no media ko papa ne so na asante edi na de enti no sa papa ne na e hunu ya beba no woni ne ma no katechi so ani abreo oni nua beba no kran su ene na de ya be ye yo na da menya ma dwen sen ka me so fo so wa me fe enti we woni bema waka o bema waka so bi so na ne botom nye o da bi se bi ne bi wo ho anka na brabo ene se yesisi ni be yan kan ne kura se wi ase team 40 mu na oro wo ka wa fo na be ti o be se twafufu afoti kwa no da hwe wanum be mani su si so mi ano ensu na ka ne papam kura no aka ye teacher ni una se ka odu nyansa e no kra kyesem e bo wo ho bai ade be e japade be de mo wa na o hwe ne sika ni fi na do wo sika no wo je frinsem a ifi ofo ne kakra na kan munsu aduabo abroti afesi ofoso ma me fence na wo di aba me won kana koma omun koma ntom papa na kola su ne na ye ma re wo ba de the nation sanka wozo be ma engrama wura no o ka wuja no one de ma na oton krama no ni trasha ni oton krama ni funyi ni beda so wo shentum atare no asset akuli samtoni wezel wezijira obodiri nsemu ade anya wodia yesi tiramu keke abusia ne fa ba ne ntokwa ba kora na wode ese anya wodia omunko omunua no efe jesu wanya baabi da na wundua light be ndua water be ndua edan kaninti no odi atem
o chem na china ye beko no omo de ana omo gya ne awoye ye ndi ye bepam awiakete ne ye bewo atiko etomre bi asono mienu ko a osono ba enko obi Fisa ba ko bufu no krim ba ko no to so betima wu du osono wo ko ntoko ka kire ne ba se gina gire na de enwure wo ha ne nwuna mane because ye mu oduru ye mu bi ato so abewu na sabe nko osono ba na asono mienu ko a odi mirika wurasima resoma mekeke nso wurasim bo diriko se abusuan ampa se de omo kan ye no kore atoro nim na se kina omo fa ba bi a ho mframa be fa ho ye nipa bi nsuan nyanza ye nti ye gimi susu kakra ne ye hunu se de si wurati tu nipa na fo wasum de tena se omba wa mo makonwa amane am de ba bo mi de mi mu hwio obanya so masi na se mentra na mhwe so ma no ndia ne mo ne nkoka e ba ka me de mo ka za me nko a me de hoho me komba bi nkomo de na watade ani anwanza ne awodon midba ko aho na wani abere de sare ade ne ye wodi ano mvazo be na wozo na de bia meka mezi abusuan be da ho no mo nkura mu die yi a se ya na ekoso na bibifo pa ni wiase angasa no nyame nim se nipa bezisi nipa ntino obo nsu abebrebe no no akan ahyase Genesis ahyase na beka Jose mfidiase no na asoro ni asase na awurade boy yo na asase ye sakasaka ni hunu na sumbutu nzu ani no nyankopon honhom so ebutu nzu ani ndi awurade na no nim ni odi nzuo beye ndi sumbutu fa no no anso butu fa bara ne nipa nim se bebo nipa po ntino ana ya ma preach ne ne ma ya say asadu aboye busudie eni kwa say aboye munu anya kwa zisiwu eti Roman chapter 30 me kan bia na me kra me woso sa honhom no mu ni wo kwa wo awurade bo mu for purpose eti so pese usuro sa honhom no a ene ye papa eti na se awurade bo mu no mu wo se nipa wonye papa bia ne ye de omu tua ne ka oso omu nkranta ne omafuna kwa omu tua nipa oye bone so ka e wo Bible nim ye ntum firi mu a me wo jeje me na buru me so me fra so de ma bebo odua ne akoto aso ye awurade aye da me no mo ya so me ka tiro mo uma ne buru so mebo odua ye wi ane ato aso le ne so gonsuo nyam na mbo ye honhom na tim no nyam na mbo no wo adwuma ye e ma ye bra so twa maami kasa wosu o de kokoto anya na ne yekobua o kasa wosu o de wura himfie nya na ne yekobua enti no onye dai enzo ngwa kwa so ya me preach na dia ye se duabo ne nyenti waduru ha o na nka we ukọ mo mato fie no efie me na de mam na me braje se mo antu afiri man kwagim sika na mo tenam na mo di afekora no a ezu azu ba sikre ubo so mo frefre no na pressure aba ho ukọ plot no so amesra asase we ye nton ye busu ya japade di so se ya ton akren no ada wani ukọ we su kre wo ya ne miensa betena fie di ba bia wanyina dudi boni we wo sa ya ho sa na obi asa be obi asa fo ade ya wo dia nipa ya fu nipa ya bofo bibini timi transfer ne yonko wonche no na nyame gogu gatinwa amete ensi vozu ensi o nyaya media minim sa media nie wo de kwae wo de beba awiakete wo so de ba na asumdie ba asabe tafracho sani omo kan ya no kora munyam ya busiafo tu de wo to di wo buza se menu yasu yusu de yen wo buza se maami onfa de yen aka be ma de wo fia e ma na ye krokro mo fisa yale ye kura bo na yiri yiuma e yo nua maanum ne bezuzo mu wagimi grachi ni be pa na onim di be di sa nkwase asem sei eti me nyin ni sa ne omo kan ye no kura de na man no wagimi papa na ngonu kwaso wo kira de gwa wansam fata sa ne omo ka watima ye sa wo fie di a oni tire okwaso apafo onsu anyansa na mo na brabo ye mo bra sa so wo yiri so da na kira na yiri nim se ne kunu ye nye no otime se kire ne kan se mi wura de a wo ye die da chebe kan jirima na yiri so ti bonko so ye mo bra sa onko awo fum do nsam ye no nyina didi na komu nko afoforo na sabe uni aba be tena ase ne ya wo osu die na udiri so anya no me na wabobo ano ada na nipa timi kata ne ne yonko kobrem wanyini wokura de otimi ko school bia banya tua wo kapen ndi omo no asabi omo anko bia anko agire no ede na omunie umpa akọ obi ko ba ye no o prefer japade na omo anko bi ni die tima mko asa akofa o Bible no na kan Roman 30 ye ho de se boze nyame ama akwa so obi gigi wa bonidua e wo Roman 30 kinkan ni na be ka akire wo gigi wo bonidua ense hwe no huna se da yie no abetena ba bia sumdiem na ade ya ode asa abeda ba bia da enzuo de wanye bribe
Sudi wo he on fa bribe nya he Miami kuro man to enyaman on fa bribe nya he ukogo so asuogo on fa bribe nya he asem no se de etie no wepen puma sibile na asumdi aba enti ye man na kakra bi frefre no ama bo tamma uni aba mani wachi we yankam ko wusu ni dizinap ni go no aba fere no akọ me ma 2 days okoso tra me de enyi obi na kuma ntuye fie tu firim kran no madam ni nam ko proto wa 200 akwa nka mo se mo de cha no kran no akọ no so na fie wura fo no di mi ga frefre no na pressure no ba fe do ba ba hwe mo ye frem ba bi am so se mo ma mo de ma de na mo be na mo se ni bakura wa afuma afadi obi so afadi on fuma mo na mo nane on fa de am mo ni dia na mo sim ba bi dia nkwa na ba obi so be se ya wa ye krachi wa akọjo mo okọtunu wa ntu nsure ni ba we kombe ko no akọjo Johnson na ntu ofa ni so nsure ni ba ti won nsura omo timni de omo suro drum the pressure man so omo ji omo sika obehe no de asumdie na to ba bieda ne nya atuma move akoyanim na asumdie aba kuro no se de omo aye no ya de ne yefra nyina be fra ma brabo na hwehwe asase nyame na de bible to so ono na de nsuo to so nti ono wa woni ma kontu ode ni mienu nyina ba ye ba bia wo se aprai obi a be apra ma asumdie aba kuro ni simple. Okay, abadwafo akasa na papa no wama mani ewu ama no yeko skulu kusua nyansa ni nimde skulu no yeko kusua nyansa ni nimde eti Prampe College for moto ya na ye mede pa o si suban ni nimde eti emusa na se wo kire nkoda de yi eti edi ade kire no kire nkoda oti wono kura watimi apone na adwene de amabie anso nyi obi na ate anom so free kire ade a wantumi amobra enya busua ejapade a ye maade a wa santim musi ya friend say ya usu afriye of so fine Oforisuo dantin wa nyan guase no eyanim guase kase ma no se wa kire ade osuku kase KTI ba bi okọ Solomon kwa me fa school nka ho wa kire KTI nya school ketwa ya tua de kapen anso nyo bi na ate anom eti so wantimi amfani pay amobra enye fie japade oton ya usu engugu woni mu ase Nedru baby susu na mama sa kokofa aba behind every man there is a susu woman etu oba no waware papa no ntimi tuni kunu ne fo se de wo ye yenye ha etu anwoma wotonto oba no fa bi mu akohoma mani nida papa mama kan kire wo se wanya asase nim amfa mama mi na de ese mama di wa amfa ama no a eframa ba bia babo afa ho no ye betu amana de ato asase ne so tie me kasa ne ye asante kasa na me ka kire wo ye betu amana de ato ba bia wato no nyina enti se ne ma no wa abrochi ne so kwa bi so no omso omo adwene kakra omtuo mpapafo na ya na nyoma bi ha me kakra sabia ku sabia nyado so ofiri nkoda abrem di patapa saa no na se wo nhunu nyansa unyina saa eti nyoma bi betumi abakakra ofa buku no so okokira de obuku no mo okokire onfa fie nyansa nka ho ema nkoda no papa onyama mi kwa nkobabo no atense no okache se oye oba apa machi se wutie kasa ntinka maami wo ye kwa nka sa akofiri kwa mi papa onyan nkobabo maami okay eti yanka kire papa no se ya usu onya de wo ye no ode ne mama mi eni kwa abruchire eti wo de eti wo de wo no oton fie japade a na do me kwa abruchire mutiri mu asempa kada ko na mama ne nsa bone yam okoba bia ne aka kire se fie japade na ye osa nananom so frɛ wo so aso wonko titintinti sa ma me kwa akoma to yam ate na ye konko twetwe nkomo mra sia interview ho na ye konko twetwe nkomo mra ya ha me pa na so no nipa bonfo be fra babusua mu a sa na eba na wonko a wo so tonwoma yedi ebeboa unie ya usui etu ofenso dentifo mo kan kire ya usu teacher ni no okotira de KTI no a wa ba fi ahomgie mu no se wantumi amfani sika amobra enye jap ne ire de se akua mercy na mo kan kire akua mercy so ntuni kurufu yie na de bana no den pa ama me ne wan say yade nipa benya asoso na yade kuru ya ma me kwa akoma to yam ate
ye ne utententuno bafo ye boy ntaba mu a ye nam soro sa nam fom wate kamakoma to yam krachi ni wa mama ni awu ama krachi fo a wo mo kira de pa chire ni kura de mu na Yesu Kristo from rabbi na rabbi Yesu Kristo din chire ni bia de ye rabbi o chire na tretre wa chire ade Yesu ku pon we timi amobra na ne efie japade na wo tontom Doctor Memo Akwaba. Oforisuo mejo. Bibi aboko de. Nyame adom. Papa na mama pressure koso. Awotre. Doctor Yintio. Oforisuo ye beda wase na afia chia ohefo no tiefo. Said that ye no. Ase ni Semens Herbal Clinic. Semens Herbal Clinic. Na ye Kumasi asokore mampom. Yaka Kumasi asokore mampom na dodo na mistaken for Asante mampom. Me pacho we o take eje chi hono opeka obetuma nyaka Dr. Mensa kejetia Dr. Mensa also kwa sokore mampo kando befa airport afabo abo hono ma ne yewo udesi obi ohini state no nebusa se okọ Semens akrakra be kire ebi Oforisuo obetuma ba besi abo traffic light na se be e kana abo post office no usi hono ma trotro si hono ma no so ba sokore mampo si o post office adu college si no ohini state na se hono ma nebusa se okọ Semens se de me kana be kire hono mo enye no komo mu fi nkramantem nkoko ejoso ene achi hono mu nyina no obetuma ba besi wo tech na obesi usi wo teka busa sokore mamponka na ofoka na so besi wo Semens Herbal Clinic Oforisuo ebesi wo clinic na nimu pe me patcho number say didi jumani 0240 61 61 60 60 61 61 0240 61 60 61 Oforisuo ubetumi so asa afro 0530 123 996 0530 123 996 Oforisuo de be ba Semens na say ba betre fidie me ka say Semens sade china sa dansi di ama na enye efie onoma efise nyame nam yeso ama nsancheni anasa dansi ankofo odi no ebro adwene ntiase so Oforisuo efi na sigi kono yeguhihye so aye hwese ye ne omo nam yeso ama omanya ayaresa fi yare a ne yesi eni aduro no ye omu nyina eba na omaba be di adanse a che baabi omu na nipa hu sabi we di enkotuetie skama kofo bi no ma be tena TV so ana radio so kasa sa vise ba be nipa na bo baabi oye adwuma nipa o nyina hu sa asemasi de sabi ye ni enim se wo yare ana se wa sori Oforisuo na se adanse na eba ne doso o se be tena fia ma ne ka awo asem se awo Oforisuo ene se ene minya call bi na eye mareho oba no so ne be ma na tena 15 good years eba mai ana be ma na efa chire wo rough na ofa ye o kana asem na amse ma me enkasa kese bra Semens Herbal na beje wa yares ene oba ye na mani kura agekeke enum oni mi di nkomo na sa agro enumre na so 4:30 no oba bedru onum ye pon 5 oba na wo si enya abotre hwe no Oforisuo se de be ba se ye ba fia na ye ka se bi se Semens Herbal we believe in diagnostics before treatment also Oforisuo de be me ka sem se enkantete no ne wo yare a eye indigenous to ye bibi mamu ha me ka indigenous na say yare a ye nim se wa ha entobro ne sa yare ne ye na wona na to bi hwa wanim o sa ha me na idia na me di hie die the he one me entobro obeti nuru aposa ma wono na yare saba as you say na ya kame a say yare a ye nya ne self inflicted me ka self inflicted na say ya ne ato ama ye ho ne senti no e wo so fa abefo kwa so na hye yare ne tenase answer about the drug canon because in premier kwa nipa di bi bon ma obeyi cast bebre kwa na makọ clinic we makowe de mi hu ne se bi enhyehyemu a wo se ekum answer about the drug canon yenko etiesa na ne de aduro papa e kan yare a se bi enye no ana se ye di aduro enye so kan yare ye no ne sent na Semens yenya botre e di machines akukudam uzo Oforisuo clinic akese dodo na ema ayarefo ba ho be ye test ene de brem if so mu gi enfidie di ene openike se bi ka se Semens de oba ho na se obetwa scan ye se yetumi ka se enidi na se Semens ono mpokra ba egu yem na se ode ba ne pese ye hu ne be hu ene che enfidie ye use na no che ana Oforisuo nya enfidie nko say was special therapies ahodo your reflexology ebi okra na me refinidi no special massage
so what I say ni nyina no ye de hye eno na sabi obi a wonte pampan oba na se doctor de ne fa therapist ni mu a na saba obi a ne ketere mante de ni nya stroke fo de ama se stroke no semens wan ehunu ase no if it's all the stroke ne ba ho no ma sabi ye hwe se stroke ne fa na free time be ne ba de ne de ba no na fi esa do o mai nti stroke a ke be ka se de 2 months 3 months ne be mo asore no ye don fa therapist ni mu acha 2 weeks na nipa no wonya na ya hwe mesi ye openikese ba ko Vodafone ise de ba telecoms ise no ana omuni wayi omudi aba no openikese bi won ma stroke de na to good 5 years ya de ba last of last week oba no wa sha adwuma ase okay omunyina de o meba amuma abedi adanse etu tifie u stroke patients na wada hod ma down no amudi na chi na onya yaresa na muso eni eduro ase de be ofori so me ba me si stroke de fabra semens I don't need to ntia no stroke de o de fabra so wada ho 5 years wada ho 10 years 15 years en fa ho ana de be ka sem say de be wa asem bi wom so ma me di 80 enti no oda forma na ayeden bible be anu aka se bi dumpani ne so de yare ne ko wom en me fa hye trim edu samre na wo se ye ma me ne nanom ye mo mu di dance no mako eto yare na stroke de na to forma farebra oba cements ebe show bo say stroke ne de ebe sama na oni mo fori so nya no kwa awo de be ebe kan wo ho asem wo de na eden awo condition bi atu su bi afabra wo de wachina fa wakọ clinic ahodo nyina wo tukọ ahodo fabra cements me show bo gina fidikase yesu kasa say wo de awo de ba cements ntino nyameti asiba be di adanse hey diabetes ana de ba de kidney prostate last week nyaminam yeso ma yetumi yi katika no ma ye de tube de shebe mamu no ye yiri pa miensa de afio wo de na eden prostate de yetumi dudu no for iso ene me pese me ka asem kakra bi fa ulcer ho unse eya ese yefunukro no eya yare ase bi etu atese obi aba bi ahonim last week obi bae o say typhoid fever ne ye kwem na say ulcer ne wodo so yes because when say typhoid fever any ulcer a twin disease as say symptoms ne say ne enti bibia say me patcho ulcer no de ba pa aboa sabi ye fa no onuane ni nsuom dodo anim say uchiru yam koma na onya ulcer enso aboa ye fa na aduane ni nsuom na eno na abrofo no fa H pylori helicopter pylori ye kan helicopter na ese aboa no de ne ko microscope why say helicopter no eti anu ti na abrofo no tu ni di sa no na onim say oba de nyansam no obo nipa no efri ye minimu eko ye made no wo de adibi semu e trotro no na wodidi a e man ko smooth e fa throat ni mu eko ye funu ni ma digestion take place eno na bro ni fa mucus lining na sa mucus lining na aboa no ba ni padua no odi eto betima ba betena oboso na wadidi se kru na to no mo ene dodo na fa esophageal ulcer oba clinical yi ma fa esophageal ulcer na ba beto omninim na ene na beto no obi won so didi asa aduane gina ne bo sheshe no otumi ti aduane keto bi say aduane na twime na hoye ne ya obi die tumi sheshe no ne butumi sheshe nti se di ejagu ho no mo obi nso die tumi koto ne yafunu na do fa gastric ulcer no no for iso beto yafunu no ma fanyina mowo onidi ya boy ni yembetumi adwana ma aduane to ne ma fe na ekọ di bisu obo etumi so ni mfiri mu oforiso osatumi ma obi fon ye ketekete se de odidi pounds na ofon odwon na de yare akese ebo no oforiso osatumi ma ye pill so study asebi omo asebi mo fa chemi o omo nom sapa no omo nom sana etumi ma omo yemu etwakuro na sakubo se waye fita bi na zo were enche obewu na sa oba bewu fi se atwi no mo gye kura sebi eda ni paduanim no oforiso bi won mo nya osa na sebi na ne boforo no otete ntasuo eye na make us a bit me as a typhoid to me the same sentence oforiso osa yet me beto onsunim the friend diodona osa no eno na se udidi wi aboyi because digestion take place no oforiso osa ye yare bia papa etimi ma obo no to ma se ni yafunu ahye odom henso ase gas aba begina ne yam obo nso no opepe ase okiso ni nyina osa ho symptoms no oforiso osa ha adwe papa enna semens yatu ye nwasi wo mfidi papa sabi ye de hye no o osa no eda hefa enkofo ni sa sabi suahunu no oba omi osa no ase yesese nnoma no but eda obo eda oyefunu eda onsunu ma ebia ne se de situti no eto de osa ba fidie mu wono oforiso ye tu ase ne atu asepe wo ya ne de se be ka typhoid eye kidney eye awo eye mudie hem
frɛ number no ne ani nkɔmmɔ number no yɛ 0240 61 60 61 0240 61 61 Oforisuo betimi so afrɛ 0530 123 996 0530 123 996 Oforisuo yare biara ete wo so a wo de akina unya ho pomasibre no me ne wo to nchia na se me catch your Fabra Simmons ayi wo kumase asokore mampon Oforisuo oba sebi adansedi ankofo odi no oba be dibi if say to da say kidney asema na making obi buy ho no last stage ayerim so di kowo o se otumi ko hye dem to aduro so okonom nanso hu ne baba aketo oto wonom a ohwani di anamra to aduro na kwen Oforisuo before and after pictures ye de beba ohwe oba Simmons stage no si wo odi ne kidney ne ba se no si wo anyame nam ne so se bema na ye brane a sebi yare ema bema ogina so tumi yes akra nanso yes Simmons wo hoidie enwo se o yare edu na se o yare du sa gina pen no eti se utia baby biara wo no enka se me kwan ne wa to na mo bra Simmons ne beje ayarhwe no Oforisuo onim ye ba be kono ye ba ne anka eduro no asema gangan me pa cho eduro no ye Simmons gangan ba make sure enem papa bi frem no se na mo eduro de be pa na mo gangan wo se na me bema ye ayemre enso me koto eduro no me sisi atra me so ache nyina ekọ me patcho eduro no ye Simmons Vital Herbal Mixture and the capsules they no na ye papa bi asebi onya no bi ko to ni din say agan bro ni be ka se ni nickname ye share so eduro agan no Simmons Vital Herbal Mixture and the capsules eno ano no ana eduro ye share so say emma ene mema nyina tumi nom enye mema nko aduro na de ye ne bema wa ye mra because wa ye mra sesi enu agim sebi ehyem na adwo Oforisuo obi ko ba ko a ade enchi ontumi nkobi onim so obi eba tumi ba do no wa frɛ na dam so me obra kofi o ma 5 minutes meba wo hu se wa ho odi ni sua wa che wo ho kra 2 minutes obekɔ eti no wodo wujija me so ye bema no wa ye mre ompam se bi bema no esɔre kra na ye mre eda hɔ enso na asɔre no wo ye ta bema na se how me bo so obi akɔtɔ agan ni bi to ni so ni topa ne frɛ ne enche odi okay pa cho sisi yare kotobi oba o menses emaye kotobi oba oni atenka kotobi siatika wo so sabi okoto a oba bi tumi koto ntumi nro na se because siatika ya no kotobi koko wo so unzo for it ma boy yare bibi kwa ne senti no after adro na frame na mane 0240 61 60 Oforisuo ade ba kono se Ghana ha nyinara ba bibia adro bi yo eti ba bibia o frame as Dr. Mpachome wa ha he fa ne me ne mechiro oto anu afre Dr. Mpachome de na manpower menom ne se mechiro sisiare mechiro se koko mechiro oba mini atenka mechiro me menses mai mechiro dosage out de benom it woto asele me kan number no frɛ ne ani nkomo 0240 61 60 61 Oforisuo nyamno nya adwuma okay ye ne Spencer ba clinic ena etwetwe nkomo no na ma asem we mentanya kan da bi o ama me ne wan say yade o nipa benya so yade kuro ya omo asoko ma poni rua bank no ena edi enhwani mu entodofo yenkoi na yenkutu ye yade ase panipa memo akwa aba bibia aboko de boko ye frɛ wo sei kwaku amwati free na bae pacho me free bonre na free bae wakosam ne senya wo se Asem Mpe Nipa yenko moa yo we de pani me da ase makosam nyina ne se abrabomu ye den maame ko sevi akontamra ko ji asase ko dofu am dofu na 2018 2019 mo no na enema nko yi maame ti pani bi am ko so ensem papa no me jiska ono wa yesi pani your friend say Pacho Johnson Obroni okay nti me jiska 600 series ono ema wa yesi obey times 2 ema me jiska no me jiska ni wie no 2018 2019 2020 2021 me problem bi na mbai since then one renew scan say bi abetum bi ama me anasa ti me bai me di mafu ni jambra ba ko me ka show ense sanete dia afu no me dia janu mukoku ni body o minki umti se otua on first kan mano ti me firi wa 3 months ana afu ran ka se me meche afu no nam ka se me bra na nche afu dan ti u sa papa na ma okoye yeba menche abunu o ye nkrata ato so kama me pa chon okay nti ye u me o frame me sa ma ka se sa na tie dia u na ye pani nti we na mo nche afu no na go gina mo eche afu no mo che afu no wi ana pa me bra ni firi afu no ono nzo ntimi amama mane
ti wo chefa no na wo se ka obra na hweso no pam ni free ti o che wieye no e no pam obra free na wante ho asem wa me bra so an kan kire na de be na ma wo ka ha mo chefuo no wantumi akogira wantu de de ni wo ni se na me ni contractors bi adwuma a wo twanua nti wonso na forest nti obi ko yi forest ma obi ko do kuku nti forest fo mpani fo ko hwe dua na contractor na twa no na me no mo na ekoe no mo ko piefu no so no mo twafu ntugu ye nti na ese kuro mo teten me se me na mama mo ko twafu no ene me free ho kakra nti December mu na me yesen ka mekọ ho na mbaba ko so yare ntimenti mi anko nti January na me bo am nyina me si kwa so na mfrem se me dan ahye na msansan machi wo dan ahye wo fan bonre nti ora ayino mwa enden mu na mde koye me koye na mkoye fu nu madwuma papa na je fu na to am fu na dan nchachire na mko do kakra me 3 days no frem se ma me nko fu nu bi ko pem so beba me dwene wa manti okay Osei me nko fu mu hobiem ye ko computer so adwadiem na sisi ha 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bi a ji 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert hey sewa me hu acho me na nanu me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otedi mu sa no. Oh, Express Group adarumenti akwento ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do beko mind bi to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to ana se visiting so a. Express Group do beko Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashebi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yenye medru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yes dazi dur in the kekedru neza she. Inti suehun na nyimizia na nanu wadi she durin san. Onu na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obogodo nyina na mabe from free na computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome. Edu drinking bar wa. Bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor. Awu no no wanchemfa. Oye burukutu ginger cheers. Into wo so na we from the bottle. Ana yi sashe kor na fa posoto ano. Burukutu ginger. It a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger. Bermensio. Nom no nyansem. Enton ma obi a wonya mfi dunwotwe ana oba a wofa afro. Saa adwadie nkratoi. FDA hwem agye atum se eye. Food for thought to Fue Liberty Conference June edition. A draw of BMO where singles and unmarried
conference ọmaahini ya wadubuachi onyame akowa ewieye pray odi tumi amam offer food for talk adehye nyina ene Ghana ni wiase nyina say June edition ebeba so na wait the yasem ni free Mose nwuma edika etremienu ninyi mu aduonu na Genesis chapter 2 verse 24 or say I shall marry mesume ware enu ti utifie yadi eyeju usumen ni na to so aduonu 29th June meme da Kumasi Jubilee Park anopa no sia pepepepe nyame menyina akyere sraban atwe wo tru nyankop jumadi atomtofo a ebeto tom Dickens Samiba Mama Esther resident worship minister Kwame Chedu wonom na beto tom awka kwanso me pacho kan ho kwaje ku na kwaje wo yere na onyankop chiri ampon proposi prempa obu adupon mu de fra no ana fra na ku aseku sakire no wobeties afani boy ni so ama ho fadie aye nyame ma edia oh glory hallelujah okay yako akoyanim Asem o na Asem Mpe Nipa o Asem Mpe Nipa o panu se wana se manko afuom ho biem no pacho penina me jeni hoska no je say 600 Ghana cedis mo ye krata atoso pacho awe times 2 tina je so be man say 12,002 Tese apempem akoduru say apempem amaska na akoduru 192 untua omo bo fie bosia no duru ba bi omo tu omo bo ase etiano no so odi aju kokoo no ipa chwan okoka na msisa scan ntimi nyimafu afu no so yesi kas nti menso mele wan ka biaje 12,000 nti on check no ntimi ni sika mvrim no mfam mecha fama no so onye tie se ho na ti kokoo no ipa chofu nse da ho on na twa efen gu a aboba irum Dioko bono bosiano watwa kokoo ni bia watwa kokoo na gu dua bayire obo bayire wo wadua kokoo no fine mabeba ho bosia en watwa kokoo na gu adi dua bayire pa chwan pani e kan was mini skani bi obetima bo ame mini skani ametim na twemanso osa enya wi no adua na fomu yi bayire abo bayire Kewi ahabanya ka obo huso no kra no omo hwa habani ye o dabi o watwa kokoo na gu adua bayire ahabani ni mu hwe ni ye mame bayire ahabai asa sasa dia no watwa kokoo ni nyina agu etu wo hwa kokoo babi watwa no ebeduru wanika o enru krepe kakakra eba sa no dia to mpanifo bia ni nana no bia nim wo ho me pa chwan wo mo kan sei pacho sata mam kwa se men kwa fu mo na men teme ho ase tim de koto krumo mpanifo anim ma e frɛ no se men twe no ba fu no ma men ko mbi ko pem zo ba minya daje twe na o she 2 weeks no ama me tena o sa abo so men 9 man kwa fu mo da ko pem se obai ade chin yo no kwa fu no ko she ya kan asem no ampeni for friend no omkazo mfe pipa no mra kire se medene kano okofa ba ni 600 Ghana cedis na chaso times 2 ya kan o se on dia dabi skano adobo no na kudrusa dabi watwa kokoo na gu dia dua bayire watwa kokoo na gu 600 cedis sei watwa kokoo na gu 5 million na 800 kan wana SS mpa chwan 4 na 2 kan wana SS mpa chwan 3 na 3 kan wana SS mpa chwan wodi atwa kokoo na gu watwa kokoo na gu Asem o Liberty Conference na duru hobim odofo yenko Liberty Conference I shall marry wo so be wade eno Genesis 2:24 eno na hona asam ewo mahini ya dubu aje we yebrem kropo twedi ampadoma chede a wode ache no no wode ache ne kwa ono so ode che kwa enti no omanfo enko Jubilee Park ho
ɛna sabre no amanfo kuhye o ma wade ɛna baba wo bi beto t-shirt no se o mi so me wade na me je no so kama orofo mama Esther de nwom to ba beta dwumadi we chi Dickensame ba o de nwom to ba beta kwa me jedu de nwom to beba beta dwumadi we achi anu ti se ye konia kwa kopekunu akopa yire dia ye Jubilee Park memni de ya da ya nimu ya memni de we ya na Liberty Conference no aduru was come and be blessed we ya wade Liberty Conference kan won na ententa ya chekere wanim afini be man frɛ da onto se da na wan kodia ene na ne wa na odofo yenko danke ba complex na yenkotu yade ase danke ba complex ya de bibire biada o de ba danke ba complex a obetu ase na odi ama ifidie wo bi wo nupa wo de tu yade no ase City Live Hybrid School no ono no ene bo ho pe e wo pachi number 2 yenko ne yenkotu yade ase ahotofie e na meka no dodo no a wanya ahoto ana yaresa wo ho no eno se ya ahotofie adinu omo a omukọ ho no a ene de ma danke ba complex efie du na ni danke ba ye no nanim enwu ase da wopem ekọ nanim nko a wo kira da danke ye adwuma odofo yenkoi ama me ne wanse yade nipa benya so na yade kuro ya 0244017556 0244017556 danke ba complex ena mekanfo na me de amount odofo glozy wo se odefo fura sabu glozy say a control mu work campaign ye ko Dubai odo kopa oye mesini odofo oye weda ni soso na de crane machine utimi twipa heavy duty cars utimi twi na wo sa ye drop awurade nyankopon wo se wonyo kapre wodu ko Dubai ho da bia bedi dim premiersa o transportation ade beko adwuma ye na asem ba bia beda ye na asem o yade obehwewo na ne ye titifirim kakra orofom se Ghana ye diun omo angum ama amanfo ankosa emwa kwa glozy ene defofro wi aba eye vesalon kama pa emu chiremu yemfra homa we so 0552 832 681 0552 832-681 glozy foforo dia ba no omanfo dodo no a na efre ebusa ho asem orofo bia de no an club wo yenkone kope club ye no bimbo aponto ni abadi nto ni yiyo ni nyina no club ye your last size and your small size na ewo ho eho ti atesu ni yi free ginim de mawa enya asem ketua ewanya aduane no pe ba ko bibo na betumi atebia di obebo masetem kom omanfo dodo no a na de omure ahye club ye mu hwe memne da yiyo a eye no asantema manyina club ye Klobie ba amanfo ebobo bi twetwa bi na mo mani so ayese na Klobie no so onomo a duru bia ma kala so ye fe papa nya asem keto ni fie du nwotwe a enfo asem koso ba pemfo emfa wasem enko Klobie no so kura abe herbal clinic Dr. Hetty Abe wase brain na yade bai enada no so koda na ontumi fa bibidru entu ase emfa mawo yenko Abe herbal clinic otano so apata new site ho ane ekutu yade ase 0243345392 0243345392 yenko Abe herbal clinic na yenkutu yade ase the sickle cell doctor Dr. Sompa Dr. Asagro mamia bi ena mekanfo na medo ema no obo herbal and medical research center na yenko hwehwe yade no yehwe yade no ni padua ni mu a odi mfidie na hwehwe wo hu ya no de duru na kan yade bi afru trinua no kosu nase no obo herbal and medical research center wose bra no ntu ase emfama odi herbal betesa bagwa so nam san yade bi asisi yade nyina ko saa no de preke se pada no immune booster dropper mojawe anemia dropper yakone kope preke se pada ni bi adoato adumanu ne so fo mame dokro no na edi enhwe ni mu 0245 0257 472506 0257 47 2506 adoato adumanu na yekọ ne akopo bo heba and medical research center awieye brem prophetess Abigail Santoa ma me say wono de kwasi ada wo ya asodi o so obeba na nwoma nkonkai pa emfama wa brabom efise ewo se utumi enya nyankopon bambo wa ekokromoti usa no bopo a enye yie eno ti ye ko prophetess wo kwasi ada asode na o se men kan tro se benada e counseling kase pa eno na atranse ya no nyankopon bebo mpunipu ade bia da ne konwia da so bia no pa no kron donku brim wapon uku ada deliverance pa wo jesom sa ene ifiada no pa anopa no kron ekosi awia donku no enso so wo jesom orofo yenkoi prophetess wo de amakwa won so nyame de ache no enti brei obema bi wona wo frebusa se council ya jiska no debi ye ma me se bra
na obehu Nyankopɔn animonyam ɛyɛ awaresɛm ɛna ɛha wa na usikasɛm ɛna ato apenwoma nkoyie ma ɛyɛ yade yɛnkɔyi prophetess ɔwɔ sokoba mpa yo nu site hɔ ɛna maame ɛwɔ si Jesu nti mesan ayi nkunimdifoɔ enti yɛnkɔ maame hɔ na nwoma ɛnkɔnkai ɛmfa ɛma 0243 263 899 0243 263 899 prophetess Abigail Santoa sokoba mpa yo nu site hɔ ɛna odini juma burukutu ya bemanso ni burukutu no akakado na yemu mase ten komodofo yenkope burukutu no bi yemu bobi yentwitwa bi na yaponto ne abadi ntoni ayiyo nyina no madika ka kiro se o maami wo ntumi hunu gare mfa ma ho eye nsakoro ya eye burukutu na mekamfo nam dia ma memene da yiyo ayekoso wo kumazi kropom nyina no ne asantema ma nyina no burukutu ebetumi ade ahimpa oni fie du nwotwemfo asam koso bapemfo burukutu ntumi ennumbe Food and Drug Authority omde stamp prices so mayam esin sanse enwoma omde ye burukutu na bo nipadua na ho dente no wose itumi ton ema nipa da sani bia 0244620294 0244620294 burukutu ena mekamfo nam dia ma Lawson Heba Mecha ewudwaso Lawson Locker Mecha ewudwaso the Rayman Capsule the Rayman Bitters enso ewudwaso the Rayman Bitters no na edi ahim edi ahim na memma no kura di dance say the Rayman Bitters no so twitwa bi bubobia empaso nkomo no eye kama onwoma ntumi pagya na timi di wururu ama nwoma konkan pa wani gie no nyina no na sa ye adwuma ma ewo mpaso the Rayman Bitters no cholesterol nyina nane no yenkopa bi na yemfa eni adwuma 0248699999 0248619999 burukutu Lawson beverages nema na mebobo edema wo no eti papa no se nkwa asase ne so pacho han ensi asase ne so en watwa kokoo ni biagu pacho han en odi atwa bayire odi adua bayire mu netimi basa okay sem komo twetwen bi ekoso oni abrewati antem ansa na no kwaku papa na twa kokoo na gu na sem na ba ha no de odwene ho a ehye minim bebi a ekofriye ofosho megidi yese emse emra wo Ghana na ye o mranim fuwi obi wo kra na obo besin a o lance se de bo besin ana se sebe ono ane de ne pe ebe besin ena o twaja aginamoabo wana ne na mafu mu no wana ne na mafu mu no ya kwani koti papa ne mra kwaku komo twetwe bi ko so emso ne abrewatia ya ko na koti voice ne mra sisi ya kwani kwa kuyentio ofosho megidi yese makasa asem se ye wo mra wo man sama na manegusu America e programming megidi yese ye wo lawyers a wo mutie yen ade a papa yese fa kwan mu amenim se obi ba ebeje besia sa times 2 ni ade ba ya advice ye nuanom so aya na omone nipa bi ko kasikasem se nipa no oya argument na se ewo so na wote ase na woje kode a ekwan bi so wankasa no yenkasa nkyerɛ obi a wokɔ yenko tie ne nemre enti yanka nkyɛ nipa bi a okɔhwɛ yewo ayi bi ba Ghana especially Kumasi ase tekafa ama for taxi na mo de ma da so bebre ti ase bebre nti ase ye na bi before no excuse me to say sebe o your mind na ye de yes ano ma du me bi a bebre ti ase bebre nti ase nipa no hwe na se wo teka na wo hwe ka ni ye na se wo teka na obi timi ka twa sai bia wateka wie so ka na memfa ma na mo hwe nipa no
ɛna ɔmo ne na yɛ saa papa yi ɔbɛpɛ manson mini ne dadeɛ mintie n'anum asɛm basa te saa ofo so yɛhwɛ ɛkwan yɛ ɔfa so a wɔne papa yi deal bɛ ne yɛ yɛnwinya bi mentie ne no ntina ma me honam tetetete me tima me kolumba hɔ ne yɛmfa bi nhyɛ fridge ɛkyena saa asɛm wɔ ebi wɔ mpa ebi wɔ mo anya asɛm ketwa the nation anka Ozo say ebe wura mu china dia anka me metwen china firi say papa ya de krondi akora so de ka 6 million o tam say 12 million na atena o man do 100 million ya o kwashin bisa no ya woni ha bi o ha ya na life no me esi a wo na apɛ na aba wo afudi afu eka wo say de wo ke 6 acres so ni ikro so nge ye plot kura 1 acre bia ye 4 plot so 6 acres no de tam say 4 entinya asase keto na kura wo this what you be business akura no see a chef we wudie ni a ene ntempa akura yi ba ko komu obi o pass asset 1 acre mpo say me de ma 100 million na 2000 mpo na nka wo de o mfa ba ko no na gye say 2000 fa betua wo ka firi wo na nya wafu udimi tena ma na bedrum bemben so ze ye ma de nche ne ye nwuram ye ntie papa na ne ye wo ye nka nche mo na aso bi okay abrotia ofo so be ma papa na free da o de ba chepa wo frɛ ne bia ne fon adum na dansini abusua panyi ya na ye ono so de krata ne bia beche bo se afi bia no obebo hu mienu de ama no enti abrante ekrampo ate ase se de 180 something million no wate ase na emomafuo no sese kesi ne echi no wo ton so obeto afedo so won tobiem eno so obi oba beto bia so no ne betwe manso enti asa papa no wo ya fanyansa kwan bi so epesa wogi abrante fifre na okote ye no na japade nyina firi ne nsem bia mo so no waka na asem ne refi empompo abona papa ne trete na so okase wonim na osiafuo ni mu ade ne ani ne beye no ampa so osiafuo ni pompo ayire ne kotodwa oba on se ayi bode na but oka na asem no wantimi anka ama ne nsanyina ose okwafuo mu a ai okwafuo mu ho a nso no onet on so bebisa na ama video mu krampo no fo so be ma wo na mafo imu nyina no pompo na yire ne nani mu a wode afa nyame ai no kolenkwan na waba na gine nan na wode ni nyina betwa chena enti wo chena nyame ya do fo so be ma megide ye because papa no eja broni o se ho ya friend na won fa but so sa to abrante ye do se ne nsakura wontimi fa anya hwi se ma me hwo nsa no akwa sese osana akwa no ena pompon so so ayi do o 13 ne se wo si afo ni mu ade ne na okọ ho paja ma me hwe ekoye no no paja kosoro paja MCA ultimate awu just want to advance us can be ada bi nipa bi ye din semfun Ghana o eno for so be ma we dem ma me fentwem anso ofin so asem na ye kan ye no se papa ne ma o se na busuafo ya ye soma ma ye ko ho no ene ayampi omo so to ba hase no no ayi teacher ni papa no teacher ni no ne nkofo bi omo ye chese o da bi mema omo mra fidie so mema omo kwai so e ba no so omo ye mema ne ma omo yi omo ho na wo no mu tuatua ma ne mema de ya ye to nsa afem so omo wo bi papa ne ma ne omo nyi omo ho adi but ena asemba ha but ye to na ma wa ba ho de be hu ye yi bi a kire tiefo enti bi omo ntena fie nke kan de omo pa bia ntoto ma ne ye wa hase no what am I say sanya sa kwa bi abo no mefo aso yenwie ofenso de asem papa bia firi ho ma firi beba bia anya papa ne no ya na ye de no ujira wo him su bon ko te se kotra ye wo bi eja pade akotwe ho ye kan so amasa be gina ho teacher ni ya usu no onhwe yie teacher ni no onye very careful katache wa asem ne be kan kina wate enyoma ewom no e wo kina ne be ye course ankasa o se yes ahwifa he akonto mra de se menua ba kue se wa wo ho akonto mra ho no menua ba kue se wa wo ho enti se papa ne se won fa ye benyu obi ama na ko kina no nko a this nso wa ha se ye yonko bremo pe enti ye musa agrikefo no se agriculture fo no se nipa bi de ne pe kotwa kokodua ba kokora tetemra na twam ana a obi de ne sa koka kokodua ye Ghana japade kase pa ye de ya kwan hospital na kokoo no fa so no bi ne edisie o na wo kotwa kokoo no aguse wo di dua ba yere papa de kina wate kama koma to yem tie 055131 ye kwa homa so 055131 05489331 05489331 teacher ni ya usu de ono ko kira de KTI no wonya careful
so mo bi kasa ne betia ye ba kire die ni ma kire no krachi ni a wo ton ma japade onima sante asem ye koka na bi so support no de wa ye kura ngu ani mu ase efidudu ade abrande udin a kire de nyina no gu ani mu ase kezo wantimi afa sika etu aka nyina mobra e mansa ase na wo tonton hello Osei ye Osei ye yankoye ni mebre no o fa so le gana je we ni da be de contract papa okay Malaysia no producer Mantebisha o ba dem se no ndu o ni single offer kai ke bi kira wati so ha e ba pe di wati fi aduru ade ne se bu so afa na se na namu fu ja e ton ya ka da toyi na ka o je ka ye crack ni crack ka je ka to ka ka ni aba ni crack ni ka mo bi o kwa pa fa pa na do ma mi lu kwa buchiri se di ma mi jo fa na no kopem ban so ndu fi ho ana o le bi fi ho ti bi se ebusuafo na mtutu ayampi abafo no omugbo na se ma mi su ma mi su kwa no se de nyama wore ho tofa e ka na mo ka no papa no se bi odo sinye so na jesu da metia entu no fu me da sipi okay hello baby afrefre udin hello baby afrefre udin Santi ni ga se bi ofin sa mo fu yenti o teacher ni do ya ni obi o si anwuma na o joku sa no onya gimi no abisa de ya mpam ya maka abisa ja pade de ma dia do onya gimi no ka gimi nyimi sa again hello baby afrefre udin hello 来电号码0 oh ebe stress ya na mukasa no mama ho atikakra wo msa asem na ba jimi no sa no emwa hello baby afrefre udin efrefre bekum yo gacho abranche no na asem no mo he ni yema no efrefre ho no mo tiri mo sum se de o kan no mo nya no bekum enti se odi ho agro obekum yes akontomra ho no free hall bonsu kwantani we many ho bia omo is very 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 wicked and or the clown paying for chrome kind of crew obviously you share the any ko wura ya share ko fi safi akontomra fo no kaza safi fo nyina omsi ya share dua anim ko ewuram ya share ko fi nti so ni ho ni ya da mun kama ebebu ato abonten mu kotofie nku nipa yes the case wo free baby le ben mo ma ni benda oh yes nti I'm very careful that was idea no she say pompone ne nsa nyina akon yes I'm open toop I come back no wenwo sa yes I tell you akobasa na dimboni bi emire bi ana eba no eda so ho le say sa na ho mo tie ya hoba dia minimo me ma menam koko ho hopa etu agigina nim kro mbeku na fuo nim agigina nim mbeku na fuo hello o cheso hello Asem yase abranti no sehwi no hono de hello good evening majo so katache baby afrefre udin about what say kama ofrefre hen udin de say me de adumabuso abundant blessing me feel Lake Road yetio me program na papa no teacher ni na for ta yo en ni plan ti mo se na mo ma na de odi bi amudi na na de se le papa obi a wo kira de akọ pension 60 years enti wantimi anya hwefia japadians ase ana wo tonton we ni hwe ni anim guase pa ni anim guase ka se pa
Hello. 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 Baby, I'm free with Din Katachi. Me free a control. O free here. A control me di man. A contomra. Me di man. Ah, you my entio. The papa is ko phone is sama mudi echiano. Ewo asembia ne be kwako. Jinaye. Hello. What you make? Me pa jo mete on kapa. Ha muda hopa yentio. Me say no chire mu say ko phone is a imbono mku watu opum ni we no enya no kre. Asemba wote o chire mu yi na kuro ni fa bi popular ai ahofo according to the friend or simu slogan bi say ye share eduani ekohwe abontenye fie yampa nti wono na asem no ti ye no timi chire mu asem kro e ti ye e ma ne ka za asem no ono de di onim no na brand ye ka na asem uni no abranti minim no e na ya obru no minim no wa film cafe and you bet na chire ma kontomra papo o ye za fu no fine pot na ye phone Kosia krum. Kosia krum so amoti ya kontomra kru no so ye wo asa e hono na ye district ananya sa Hono ye district kontomra na ye district nti o ba mo nchiri tu mu ge mai pani ma fa number no me no be din komo watin okay yo no okay me da say hello 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 hello. Yeah. Hello. Yeah, hello. Baby, Udin. Good evening. My just so na baby free Udin. Oforisuo, yami enhira opa no abejafo nyina. Me din de ona bo azikapia. Okay. Me was a cheese. Okay. Afijase. Na me de me bo oni abejafo abaso pa o mo amode boa amanfo. Okay. Na no kwasam ne say de papa na ye no ano den pa ana afi nso ye de nim se e den a won fa nim de mutumi ye enti ya me ya adoma ochara no nim se mu betimi aboa ma bibia toto din. Okay. Ele be ya aho famane sabi opena mu de magana man ye nyina ibinya sumje. Okay, you better say hello. 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 来电号码0。 Hello. Hello. Baby, I'm free Udin. Hello. Me dey Kofi Konto. Kofi Konto free hina free. Kasesa kontomla. Yenti o Kofi. Asem no. Osi okatawo Kofi ya okrum no. Asem ba kono kan e no an wo kan. Sa no mo ye. Ba na se woni nya dia wo so no mbaje. Ka no mo ye. Ka no bo so mo suma ya no. So woni nya dia no mafo ajapade. Sesi akura make say abrantie ne nsa nyina na ekon yi. Asem bi ni adansi asem. You twa bi ya adansi o. Okay. Hello. Pacho. Kokura do aka no wo. Koko ura de he. Kokura no aka do aka bia onye. O free he. Hello. O free he. Kokura. Oh, Dum TV ni eni nkomo. Kokoro ura de he. Hello. Hello. Baby, I'm free Udi. FMC team kaza free atim getima. Yenti o. Pacho bra na asa no pacho mo je na mo je ma no yi sana.
That's if you're not open. I do a moya almost cana was a fish on the tasty. In the official in the order of bonus, I could say, but just at the way, but you are just at the very as in the moon from an ancient moon shaman on us, Muslim in Swa. See, I have a panel say, no. Only say the party of the tongue, not with your Arocana, but to a few and let you know as somebody big Nathan. Because I bet it as a Bacquato Japan with your papanica. Na mentias ye say one word in the petra cuckoo ni be at wogun. Extra cuckoo no and some of them because I'm the plant dresser. Okay. Hello. Hello. Baby, I'm free with you. We're dealing Nana. Yet you. Because everything I come to my. I ain't you, Mpe Nipa. But so, what's it in a cuckoo now? What's it? A Kosia Krum. That's only the near contempt you. I say, and down controbranti, see a boy, Kosia. There was a music cover on, I said, there was a music cover. You come on the here. You do more under your I want to say, I want to yes, I want to free. I want to be free. Come on, dear. So you need beer, no, yes, I want to be one of this as an amount without falling a yes, you ever does. Yes, you know, the book when they said, yes, and I say, yeah, me bo was see our crew no. You who no Ghana, yes, I'm the controbranca home. No, okay. I mean, we are back with our house if you are controbranco. What the Saturday? Na me ye de ko hu emre bi no mo so mo de me ko na me se de me nko. Me ko se fin ko ye ma ka strom se train. Yes, Roma so down. Oba sa sa. I go just say wa. E fa na I wono a. Sa. Mo se me nko na me de me se me nko. Come on, that's no beko. Me ma me ye me yiram, me ko de ho. That's no beko. You da ko rebe. Say we de kwa me ko na ntena maba. Asre. Hello? Hello. Baby afrefre wudin. Entin for so fa na fini ni. No okay. Yenti o katachie. Yo, the American say teacher ni bi no na wo so say next semester momo de asema ma na ni ni abema. No be jo ma fa se e de amawo. Na ya so said the work na 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 fi say wa wo station wa igamu wa. Ho no oti. Na ma be. Ya chia nintia ka se hene mam agani mo. Na agani mo ma chia agani mo ama. Maybe I'm so me ko se hwe na se me nko. Enko, no correct. Na, me si for so me so akonya sinambo a na me na da wo fa ya support da fo mo. Ajo. Ayi no. Ayi be ba be jama busua ni nyina. Yeah, that's it. No okay. We de ma de shisa so no free me ofa ase ni mpon. Hello. Hello. Baby afrefre udin. Ka cho ye fe man ti magi mi ka se fi bekum. Ma me wadaro mama mi tie o. Ka cho we dey no more come. E no kwepa me ma me do se vida. Enti no the American say but no mo no papa na nyesa. Me sen kan na fu odi abo nso a. Won ya de beto ne nye. Na de atu no kra de mo de mutumi ye de nye bi ni. Mo ya de papa me bo mo ba so papa nya mi hira mo bebre se. Mo bo mo buru fo no nyankopon de mo ye ni nyina no obo bo mo mo bibia kwa wiye eti mo papa no ma ne nsanka na eyi anya sa o nya na o mbe kuno na papa no so muntu ne fo so wi a on ton kakra bi obenya bia on ton tie ne ka on so homra da ma sepa on so ne nsa nyina akon pompo bobo no basa e de benko ye fo afra no kura nsi ha na ye nkan kire sahwi akontomrafo se ye yentra fidie we so mo kuro dimbone dabi yentumi nyesa
Nemom enkatie baako timi kofra beduasa fantini no baako pele kodi fan yo nyesa no mo ka no ena mai kofra mo fantefo enu ti sa papa yi asabia kusabia nyado odi nsem a ensem fra odi tetisika 6 million ekwaji obi ekokofuo 6 kese no muntu nefo edie benko edie oh me kwa de dru baby kwa na me bro ahoa 6 million de kwaji obi koko 6 seconds enu ati wakwa akotwa biagu emre santi a wode ado afuo yi edie nipa bone semonko efa na adi wiase eko ya friend Jabroni ya Jabroni na me hwemu ase bi kwa na ka wi wura wo mu a na me hu wura ni ye obo frama me ma me wo fa ase dampare de abono Kawa kuma to yam ya adomo kira ate ye be hu kwan ye be fa so aberewatia Asem Mpe Nipa dwumadie 4 pesa oba ye nchen won komotwetwe bi ye fa wo ha no amane watete no koda na ho a ye kira kwan no e wa Santemantem kropo kumase mu bro no ye friend Suame Sheffield station wa nchen wa ene ye sesen ne ye wo anase obefre emai ni agye oso 0243 585878 0243 585878 and a 0552 095593 0552 095593 emu bia be free bia no ye behwe ne ya jeoso ne ya pewasema no pomesibre ede ama for so ye kwa ye de happy wonderful and glorious birthday ekwo ede ama a very powerful great man of God ya would we name pacha mo fa so for de no to so mami ansa very great and wonderful man of God Apostle Joshua Seman papa ya ene ne birthday so for panyi pa ya Abuja na asafo ya watu ne din sekonania no wotua no ne kofare bai ya Ruadanka Williams etonsa friend my last year oba ha se bedi dwuma so na nya asem ketwa papa it's your birthday Ruaden koso enhraw onto onwo sranim no ma dom no nyam no so mfama Ruaden ma woni wonfie emme na oma wa hoden ne apomoden se be ya Ruaden ama wade ne bedo so de ama wo no atene wonsa ama no aso afofro so we every Crystal V ya wo UK abrochimemu ene mi ankasa papa we love you so much Erade enkoso enhraw sa so ene ye de happy birthday in Adi ekwa ediama officer Alex kwada so PlayStation ewo na officer Alex enso edine dwuma officer Alex it's your birthday nyakopon ya adomo a wo kina na de chie ye nti no medofo Erade nkoso enhraw ya ka chense wo fa no kuredi enya dwuma awadi enya asempetwa na oye ni monyamfo da bia wati adwumade no wase fa no nkofofo ya afo David wati sa minim de ntia mabeka bi and wo ya isesi ya asem bi okra na ya kan wase muhia bibia mama so ntina mpanyimfo bi wo ho a yentimi nto anamon nko wonte no ye it officer Alex nyakopon koso enhraw na omo ho ban emfa emaye Erade nkoso anya wo adomro so na omo ho mranfa so se we love you so much and we are going to celebrate you on the D-Day. Happy birthday to you in Adi. We if you knew about what Hinere and Chene Constance and na de wo twa no so ye mami pokuya ono so ye asafoba ewo Victory Charismatic Chapel International watchna ye wa woda mampokua wote so amehe ya wo maame no papa Mr and Mrs Jima se omudo papa ye ene me ye do Erade pa na yesre ede ama wo Erade mo ni so ade hu nyina emre mo chanya me ya adomo champagne no ya no abeji wate I love you so much mampokua abusia ye fancy ofo so be mane sorry okay ye fancy akese enkoma abiwa Royal British family asantiniti na menkochia ejawiase medical catcher say ejawiase Yesu dia ona VIP ne ka bebre no medium friend Asem wiase okwa asire wasi ayi ni kuru no si enya ne so nipa mienu kan mom ye mensa Santemantem ka enya Asem ketwa oye nipa na odi ni sika ya ade ma ne benefit nipa bebrebe ai what top by omo fanko mampo traditional cancer bas no asa minim sentia eja oye nipa se eja wiase oye nipa se
akuya me se papa no sisi died the man enya ho na obeka na se fida da mu nyina de no oye nyina na yakofa ho nsem benti no erade abekoso ahira ni pete saa no wo hira no da abekoso ahira wono na oma wo mo kenten akoso ayema if me dem friend Asem wiase oye nipa se oye nipa papa na yanchia na da man hene na na fosu sapo ene intitakra onu nyina eya asomfo intitakra ya osomfo ewo da man himfie akwani asaso no obi a oboaye e ma Asem Mpe Nipa ye de abeduru sa mpempenso we no ye beda